5 for 2,000 bookshop and stationery. Any man for say. Middle. Now then, I would say why you stay for Sano. Eh, on no quanono. Jama wa bre. Akos, send your men, send him in a much shemeno. A moye triti. Mean to me. Sorry. And me free jump by and me catch you say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya na sawada. Sawano. 3P garlic mixture. E ma moja edu mo fusane no. E sheyi. Natural garlic abebi eni edi aye. Ha, na no na madam for coffee po catch me say. You work natural health for be drobi omodi aba. Your friend 3P garlic mixture. Wo ko to de wapaso na sorry a. Wo complain. So wo no 3P a. E be janise. Edro yi enya ma pefo. E ma wo ma wo manofo. Anasa foda wo nyanya mfi. MCA. Aji eketien krasui. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops in Bukuma say. Ubenya bi Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidan, Jenny Herbal, and Angelos. Freppy Wack 024-89-288-24 and 020-100-0021. The station with the best music. Akoma FM 87.9. Akoma FM.
Akoma 87.9 FM. Akoma Munsam Jumadie ena enadwade yatenase na yede Ebremo June Busume ne da etoso aduonu bako na kyese nyankropon de didimu a wode ye kɔ ne yeda no ase se yeda so ete enkwamunyu obia na enya ne seyo enu nti se nei etechemada wabodwemu na emoja edi ho afrisane na wasɔre afri wo mpaso a na wode asedam rempemu asiedu e de amatwe di ampo nyankropon kwa me ɔno enetimi se nipadua na wasai wokra so ti ase ti se wanse wo nipadua no wanse wokra no na da so tenkwamu a na wada na se obi tenkwam na so oni ahoden odampa so wontumi nsɔre wo de nyame adom won ka sei sisi so wasɔre wo nante wo ye adwuma wo ye ade wo sere wo didi obu ati padasani nkyira ho fita enkyira ho ene ejai sister brother mesrew susu kyira wo ho ate ne nipa yensa hwehwehwehwehwehwe wo kɔfie no akoto sa accident yasie ya wo biti ateda baabie ne nsa ateda baabie ne nan ateda baabie ne tirimu apai mienu no won pakro no onye nipa sɛ wa enso no ɔhu na wie ye wonim wo wie ye nti mesrew susu kyira wo ho obi e wa so obibie na no kra kasa nipa ho den obi e wa wo ba adwuma mu security man ye ɔte adwuma no ɔte hɔ no wɛn no sɛ bɛ ya wo ba kyia no kra no ɛden cleaner so ɔno ne bɛkasa ɛden enso onyu opo obi wa adwuma mu asoma nso nkɔtɔ aduane mbrɛ no no asoma cleaner obetumi atentase egu aduane nim no wakyekere no de abrɛ wadi sɛ ɔyɛ nahi ti mesraw do obia enkyira wo ho ne nipa ye ne aye ne dia ka ne editi hoyi ye nsahwe nyame enhyiraw na sane nso sa dwumadie ya enei wo ba bɛhwɛ no ye Facebook ya Akoma 87.9 FM Inti wusha na wa like na wa share me so ya like a page no and like no krasa like a page no ema me na YouTube Akoma 879 FM Instagram at Akoma 879 FM na Twitter at Akoma 879 FM na Kings TV and afei Osai Chrome TV Onua TV bomodin ase ubetumi ahwe dwumadie wo ho na information centers ne de eni na ayese boyo na just encourage zongo Assemblyman Information Center Edem Gaso Filling Station Ewon Kranza Oton Diesel NFA Petro Edem Iron Port at 32 Kochini Kranza Security Doors NFA Towels and Oton and also Edem Sanso and a Harimat Supermarket Ewo Ahinama Kokobe Asafo Boachi Junction ho Wamonso Edem Papa Adipa Information Center Wokochia Fetia Big J Taxi Driver Pachi number 2 the taxi ne said that when na Big Love Radio and also it was Spain. It is Spain for Betibia. Na a Big Love Radio. Reverend McCorney, what to sorry them when your many speakers say will be out to say who won't you cry ubeti. Ewo o court no. Bonsiomwa one champion filling station in edition mo ma juanta for my main patasia will be out to me tech junction angomaso taxi drivers and in not mashani aga woli wo we die na num se bia mu se ku ha ya wo bia ATB na pakoso taxi drivers ye tech junction ba bia ne kurodua no so umbonwura wo bi fie na nkoto se radio ne da baby ne nyina eda Akoma 87.9 FM atomic digital satellite e wo trade 4 junction one so abiatum diemu ezen special fried rice tech junction will be atum efie fufu papa bi yen kuruma danchen and also opportunity number 2 and also abiatum International Central Bible Church ICBC Asafoma Prophet Elisha Abudano no one also ehwe na afa wo hye ne die modern hye so Senyame na aye information center and also Edem Bet Mat Salon ewo Sokoban we be atum nyame ne mebuafo information center ewo Abenchi and also ebiatum na se me ho beye fese ne me sha atade am waka se Maa Akos atade de fatawa na fasedem rempem asiedu fama Josie Fashion Josephine owo bomso woni meet me there sports no na edi ehwe ne no na pamatade sha medwoda edikosi fiada enu nti se wo pebia wedding engagement baby a wuko bia Fred Joseph Fashion on pam atade and fan show 0243
433-465 0243-433-465 na Yina Hair and Nail Salon one also SCC when makeups while your kama baby a wobekwa bia when him makeups a obaya dia man kwaye karishika makeup bia emfa nkosi asore dem ate ye bedwane me se wada fra you know e was 0244 509923 0244 509923 pedicure manicure ye bibia obaya nails no obaya ede amount yes adwuma pani ede obetumi adibia no pawia ne anwumre Tom Brown kama Kema Line Company Limited and diaba Foco 2000 bookshop and stationery opese obane bin se metro report wa ko ne kwato nwoma ni nyina efri ho makoda no amuso e ba ka ne kese mimisa se bema wo bema no emu ayamra na ayepo se kambu sauce wose bra no ma odi mu ozen sanso na Time Herbal Center ese wo de bra to yade no so yade bia de ne edu wasabamu wasiasfasa asiso no dubonmade ne nom Time Herbal Mission bi ebeko na 21st Health Clinic dia ene emese wada sciatica or sciatica expert enu nti kwai na woto ase atwetwe na gi wim fa asere mu kosu na ase no wo mo entumi entutu ase emfiri wo ma yaboafo ene aboafo nkaye bi na so yasene abrebia no yede akoma mu nsam dwumadie brewo ewo akoma 87.9 FM Akos magedwa mene mabedwafo ene yene ye maame bi ebetwetwe nkomo na ne nkomo no de no kwa agesa wo wura waso na edru bra ye jaji a yatumi ajaji ne yi enu nti ye ma ye maame akwa aba antiakua amen antiakua sister ukasa kasi minya wo antiakua bako de sister bako pa ya da Christa se ewiai wo se de na ato wa wo de abedan akoma mu nsem yo mpacho we de ewiai moteme nkan nya boni bia mpacho me ne ba ma bia wo emienu na aware na gu 15 years ni pani no 25 years na ketwa na nso wo 19 years na ketwa na ye free ho waba na nim mom ade no na beko ye free ho na ketwa na wo 4 years sis pani no nso wo 25 years pacho be ma na wo nhwe nkwala no tie duru ba bi me ye dan e wo be ma na abusua dan so papa ne ma me kwan na me pacho na abusua dan e na o papa ne ka se ye nye na me ye na be ma ni niska wo nya adwuma na me ye pacho be ma na abusua fie na ye nyina ye hyehye ye o papa e na ka se ye nye na ye intimi de no kra de mi free ho no me de me fa ne se nkwala ne intima anka dan no ho asem e na me free dan no ho e na me de me koye won hwe nkwala no ketwa ne tai yare pa e kane ade se ye free ho 4 years na akola no 19 years 15 years ndie pani no e wo university level 300 e na abaya no nso so wo SS ono nso bewie obechro onim kwala onim sa oba no pani no ketwa no onim no enti papa no maame de dan ne ma han me ko ho kobo na mane se wo nhwe nkwala na papa no maame de dan ne ma han se me mfa nhwe nkwala no be ma ne papa be ko ya na one ne yire no mu te dan ne papa na ko ka kire o mu se o mu ntu dan ne mu na me mfa dan ne ma han mfa nhwe nkwala no enti papa na firi mu papa ne free mu na be ma no ko ball lete ma de wote dan ne mu no ehihye mrama no se woto dan ne mu to ni pakro na wote dan ne mu so be ball mama ne na msi o se me na me de dan ne ma no me ka bibia nkyere no me mo lete ma no nti wonka na koma nto ne yem obi anso me ka hwe nkyere me enti oba ne tima nche be bosome nan ye na oba na free mu to oba ne free mu no oba ne be free mu nso be ka be 1 month ame na free me ba no level 300 ni se nso me ton force adwuma na ya basa ya bubu force lie nso me yare ya me operation me nan mintimi nya adwuma akra no nso de waduro no mintimi nhwe se onka school mu ana se bia o metena fie aya reho sempa nti me meje 20 million de bia nso 10 bia iya bia so kwa han o school na me han dan 22 million ne ma no na matwa fees ni nyina ba ma na menko ha no mimisa ne ho asem edan no ya han ye dadaada no sika na ye di twa SS sika no enti me nhwa akola no bepemene me ana me ye bibia me ha ba ma no afa dia oba ne wuya wo mu se wo mu oje dan no me de dan na ma han wo mu se wo mu mpene enti na me de abedan mo se mo hwe na mo nka bi ma me se de akoduro no me nkola na me ma bre ma hwe wo mu a first lie ya bubu ya pata me nya ne ma nton se nsuso nkola no
we ni be wie SS na we no so e 300 nti dia dro no na me de be ma na ba set ye fo nhwe na omu nka bi ma me okay Antikria na no o so omo yesen pa cha omu ye mienu pani di fie sen pani no 25 years na ketua di fie sen 19 years na onkasa ye mu no na wo se be mai ennim mo baketua no mentiase me pa cha ye free ho na akola no wo 4 years akola no so ahotutuo wo no so enti dia ma won hu ni se me mpa cha enti akola ne yare kodaji entwam be 1 month na 2 weeks akola ne kodaji me ko na mkobo na mane a wose woniska enkura ne me ko ho me free ho foforo no kura me ko bisa ne school fees a wose aban school wo ho ye den enti me hwa de we ne kasa na wose ye na me ye ma adwen se me ha me ho me amehwa nkwala no enti dia ma onim we no kura ne ye se akola ne daji afa na me boka that 15 years ni na me de ka 9 million na me ko frɛ be ma na oba hospital ho oba na me sese ye yiye o me de ka 9 million waka kire me say woniska nti wo yi 4 cities na de sha akola ne nsem wo ko nam say 4 cities dia me say ya de ka 9 million e wo ho e wo hospital ho ya da ho G hospital ho G ho 4 million 9 million and wo yi 4 cities 2 cities mienu and o de sha akola ne nsem nam say na 2 ko nam say 2 cities mienu 4 cities ya wo yi a sha akola ne nsem no ye be da na yakọ na so won de wo mfa ho na nya de mi be hu kra ni e wo G ho e hwa na me se e hwa na me se na da wo kọ enko na wo hwim 4 cities ni fra akola ne nsem wo mpa ne so e na wo tutene ye na wo kọ ne akola ne sui papa ti mi so me ye madwen ti papa bi wo ho papa panimu ono nso yare da ho ne ba yare na wo frɛ me se de o bisa me nsem nim na me kire mu nyina na wo se betimi a me nhwɛ me ba no ti papa no ena ko to farm milk kra wa bonte na o de be hye me bansem na okrokro no se ne papa no ti won fa ne nya papa na okrokro me ba ne wo mpa ne so akra ne gya isu e ma me a me de ma de ba fie firi ho no ma anko ho biem akra ne yare o ye de omi a nkorofo be sia ena me bo na me de ahwe me ma no de ombe die school ko ne ade me a na me de abo me ho saa abesi ne na tama mu wu jaya wade wonu ne jawa wade ana wa na ojawa me ba cha me na me fina na oyo bi a me ko hu na onom nsana na enye bebre a kire die na onom nsane bebre pa me tunifu bebre na djuma kra besai ma me a me diska e ko fa t-shirt ma no se wonton afi wo se wontimi nton t-shirt no na edru tese yiye kra na beba na oye ne ma basa nti me hwede e ko na wotimi de ne shirt gunu kon na ogina yi ase na osa me hwede e ko na me se emwa me ti tuno fonso so a wonti otimi ka kire me se wono de wotini kurom na me na me ye ho wonti me pa me nko na chese satam so ma ye dan na wi a wotimu ti me hwede e ko na nsa no ana wonom ne nti na ma wodi ja na wade sapre no ana onom nsa bebre sa no anya bia no ma na busua te se me pa cho ye tie busua fie mo ma me na papa nyina ya we obi anso antumi anya ho hwe oh dabi na ho so asoba no we ye wa afamu de me ye ma afamu de bia senka obejai na mo nkwa sorry me pa cho na me kwa sorry me onko me kase o me nkwa a onko enti bra na woja oya ho ade ba cho anya me ho ade na ye mpena ba cho mutena na mfie sen me pa cho mfa se ye tena be 10 years ada no ama na anya ho ade se na ni nyina mu no na me ka nti na me hwa na chese mwa bia mfiri mumba nti na o se me oba no me fa me ho adwen de be boa me ne me mba na me ko okay enti ebra woja wade akro no na obaketewa no na owo 4 years pacho na o 4 years sese wo mfie sen pacho 19 years o 19 years o kumase girls sesi a me ka woja wade 4 years pacho wo hu ne da minim se bia ne picture ne bia obi di akire na na sese dia pacho na wo ma wo mo mafie ho ana se me pacho ono ma ho so obehwehwe nkwala no ntimi so me nkasa akola bia nko me ba boy ne de obekọ SS na me kọ ho eno kro obi na ka chem se me ba na kọ asuofu ho na me se okọpa de na wo nhwe nkwala na wo mi se wo machira kwan mi free ho nso me kokra ne maame ne papa se mi ja ware maame ne papa na nsi ho a me bisa me se die na asi nti ana sese da maame ama ho papa ama ho obi a me bi de o sa me fa me ho adwen ankasa me bai obi akra ma se bia me ne me ye ba na wo ba e wo ba ana se yakuma makuma akra ama ho se mi bia mi nua be ma na wo benti me hwehwe nkola na be ma ne so hwehwe nkola na obi an hwehwe wo mu ekosi sese 4 years no kra na wo 19 years no na peninu so wo 25 years 25 years me pa chan okay enti me ba
na onkasa ye mu no be ma ne wo ha enti na me bisa won sam no enti nsem a wo ka no bomodi ana hwese de wo ka nyina ya nokore because to bia na be ma ne ne ya friend won phone so say de ote ha enti de ya ntro ya wotwa ne nyina no be ma ne wo ha mimi sa wo say wujai awade koye no enya mfie sei ni me pa cho 15 years ni okay enti 15 years ya wo koye yi be ma ne kapre ne sempo ne ne taku e ma nkra na hoda me pa cho de me ka se ebi aba ho ye sa time na me obi be ba mama ne se me ba boy pani no akokro mu ho na me ka chen se me ko bisa me ba na o se wakọ ho ampa nti sa da no na me fa card call kromu ho nti me koya na me bo papa punu no papa pie ye na na iri nsu pia na me ka che papa ne se wo be won hwa me ma no na ye se me ba ne ba henra ho na papa ne se yawura me pa cha pa minima setena wo ne me betena kromu ha enti no me so me wo mama ni bi obi di me baba enya me de enti besen be ma no dan na wo akire ho no be ma ne wo ba tim no wo na wo si dan no minim pa sa wo na wo ye dan enti besen me enko me ko ka kire be ma ne se fri na ekọ me ma ne boso me won tum fri dan ne mu na fa dan ne ma han wo ba na wo be ko ss na fa hwe akora ni school na papa no ene so papa na so mensa ene me ko akire ho na be ma ne wo ba no na wo na wo frɛ be ma ne wo ba ne nyina mo mpie be na o ka kire be ma ne se wura krache wo yere no edan no wo be fa ma han kola no wuntimi nhwe wo mo nti fra wo yere ne bra na yere ne so pie ba na o se wura me ka kire akra ya ogina ho wo ne papa ya wo mamienu edan no won na ye nti efi na ekọ me ankasa me se wo mpe obi mfa dan ne mam ti me man bosome mum tum fi dan ne mu na mfa dan ne ma han enti mpacho papa ne ka sa na me da na se na me ko na papa ne ka chem se ma me nka hwe me nko fi se o mama ni bi na me ko ye enti me ko pe obi di dan ne ma na han mpacho na me ko pe obi sa enti mpacho akla ni wura ss mu ne de otua school fees ya form 2 form 1 to form 2 afa de de bia ho kire bai na o de 3 million ama akwala pani no se o de betua ni fees na me sira akwala ne se ketwa no ko school na ni fees ye be pam na o be try exams na o be wie JSS nti o ma me mu 100 cedis na me mfa ntua akwala ni fees no na enu se won ko no na menya de ama no tiam se obisa akwala na akwala ne ka kire ne se me ma me agi mu 100 de atua adwa fees no wo se die ntina magye sa sika ne de atua ne ba no ketwa ne fees no enti be ma na akola ne mfa sika ne ma no na akola ne de oji 2 million na aka no efiri ho bepem ne me ko hokobo ne ma me ama ne ma me ne ka chem se school fees ndi akua ya atue bi chese wo mu no ka wo mu nka asem bia na me de me twa so enti efiri ho no wo jai tua akola ne frɛ na akola ne number wa ha o frɛ na wo mfa wa ntua biem kopem se akola ne wie ye me de na ko university na akula ni be wie is say o was saying level 300 be man sika ni university ni nyina na be man sika ni okay me baba be man so be man no em say ba bi o ho anu opagya ni mu timi so ohunu so obayi twa ntro kase e pa gu ni so na me bi say question answer makọ be man so wo say efie na wo hyehye ye no na dan na wo hyehye ye no be me ni hwe ni me pa cho no ankasa ni nua na me ma ne ye da me de koto ne papa no no ani nua afa kra de me pese me ni hwe ni nua na ye ka prebe ni oba no sika na ade hye dan ne nyina afa kra de mpa cho na busua pani asem ne ba ya o de dan ne be ma ha me kwa busua pani ne ho no o ka che me se me nya abotre na be ma ne se ono ane fa mesin fo ma omu ye dan na me se se me de ne ko ba bia obeti media dance ya papa no afa de papa no ba ye no wono se dan no kra na busuafo bu afu se me de dan na ma han na se wa na ahyehyɛ ye papa ne se ye wa ma papa no ayi wa se no wa se be ma no anya krata bibia me pa cho wa nya ne so ka se me fa dan ne nya hwe nkwala no krata be no obetumi aya ate so se abusua fie nyu wa ne me kra me dan ne me fa nya hwe nkwala ne nti me de ma fa ne se nkwala ne nti me de me fa nya hwe me da se ma memra be me so na kwadu ya wo de bono no de kwadu no anu oden Mira tufo madam Mira tufo madam sadu yasi ajiji adamu na do kwa kwa kire yidi anje sa asam na no ayedi enu a wote say yedi agya da Father's Day pa chan wo man frɛ be man frɛ me nra be man frɛ pa chan wonya akokodro frɛ asem hwɛ no me ba no wo hwɛ no eno frɛ me yaso ka pre background kwakora no ho asem o kan nya no kre wojedi aba madam baba wojedi ye fra akra ni gina phone so sesi akra ni betumi aka kire sa ne papa hwe no ba cho o pama me kasa de akra na ba be ma ne fra akra no busa no se ho ne hwe no
Jamna can senior high school. Na me share no finish go year school ni nyina. Wo na share no finish. Patchom. Na share school ni school fees. Na be ni bi kra ho receipt ni bi wo mo sisi ya me no ka say. Okay. Nti ni school fees ayi receipt ni bi wo ho. Say ya kasa ya obetumi a kire say enkra no wo hwe wo mo. Respect me ya kire sisi ya me no ka say receipt ni a Jamna can tesi SS school me na ko chia school fees na. Eti bi wo mo hono papers ni bi wo mo. Eno ye SS. Patchan. Okay, enko awo mo ye mienu oba na ye pani ana be ma na ye pani. Be ma na ye pani. Ono na se wo ko university no. Patchan. Me patcho ayi na fa university na ba na kro. O Uniba. Wa na ka kire wo. Me na me ko tua first year ko university no. Me man 20 million or had 10 million school fees 10 million. Second year me man 20 million. A day cut 10 na school fees 10 million. The table ko third year no. Na me yare kase on se media ni amanu hwe nti ya ye. E ko third year no. Na me yare ko yem operation. Oko level 300 ba chan. Oko level 300 na che so obewie no. Aboko level 360 de wo mu yi. Na me su na me go krase me yi kokko adwuma. Na yare achi me force na e ko yem operation doctor na say sisi adwuma e den no me nye bi sisi. Enti de wo se oba ne se dan a o hye nya odan na oba ne hye dan no. Enya oba na hye dan. Why na hye dan? Me ya ko si du fa na ko fa anwea. E de card gu na me e ko twe susu anya. E twa blocks. Na me ko pay mesini. Besini na odi ka bet pour foundation ma me ne. E fra na kwa bonsu. Kwa bonsu na bo ye foundation ma me. Na oto su na da sa ta ni sika no ntina mesini ba ko ntimi anye. Na me nua Frank. Wono so be ye e be to adan so. Na me ni oba iti dan mu ho no. So ho no. Enti edan no eya wo papa wanya ne bi kro na me fan kran se ye ono na kache wo be yi se wonye anase wo ka se wo ye ne fa hwe nkora no pese me hunu. Me na me ka che papa na se papa se na ti fie yem ho no. Se papa asase bi da kire ho no. Enti me ni anwaka dava na adwuma. Enti maka kire o se me fa anwa bi go no na mama asase bi na me fa nhye da no. Na papa e pre so ma me. Na wa de hye da no. So ho no. Enti ada na hye na ekotena mu no. Me na oba mi no na nya ne nkora nya na tim. Sa ta so na nya ka dava na e ko bo ase. Enti mo ma na o mo fra me fie se me yiri akua yi. Odi ka be so se o sa ni ma no. O mu sa da o se me ni akọ high die wo kropo. A ekotena mu ti. Me firi abuase ba kropo na ne ekotena. Na ma high die wo kropo. Me ni mo hwe enti ma me mbu sa na me se da bi. Me ni mo hwe se ti o so okode a. Omo nchechira o ma no nko. Enti me television me pi boxer shot. O se se ni ngade buka mo koy. O se sa de en. Me boxer shot. Wo boxer shot. Ada ono na to ma de ma. Na me ni ho no na dem ho ne ma nyo sa dem ho ne ma na de koy. Me che se boxer shot no ba na to ma wa. Da bi se na wo dem ho ti dem ho ne ma nyo sa de koy na ka ho bi. E no fa boxer shot ka. Ni na ka ho bi. Na ma me na de ko wa de be ma. Me pa cho me kra tama wo kan boxer shorts me de ya dai. Oba me nsha boxer shorts. TV ni ade a wo kan pani nkonwa ni nyina. Yankopon ye me dancing. Me na me ye ma ade. Me na me ye ma ade mpa. Ani bibia. Anya dia. Ase oba ka. Nkonwa a wo kan wo hwim. Na me ya me koto nkonwa no. Wo hwim. Na me koto nkonwa no. Me betena afoforo na me nye me ba pani no. Wa na to wo de. Wompa wo bibia wa na to wa. Se da ko so na head na de be nkonwa won ti me ka se. Dan gate ye da mu nyina woman bi betena wo mu fie ho. Woman ne nsam na me to gate ni free ye. Ni nua na wa ha. Enti wo frɛ ni nua boy na wo ka se wo no na ma obi ye no. Ah wo betu afrɛ Frank no. Bi ne na o ye da no. Se da no betu ye no. O be ye bi. Obai na mama kwan bonsu na to adu soro. Na nso bi ko adwuma ka je Frank. Enchansi. E da to so. Na Frank ni adwuma no. Ento ka se enchansi nyina Frank na yire enua pani akiosum na me to ya me de ko gu ye. The same Frank no a ayi. Sa no ani nua no. Na yire me na cotton force. Me na cotton force nti me na yire na ton chansen no ene ye de begu na sister edema ye de boss. Fra no ani nua na Frank na yire ene cotton chansen. Frank me pa cho munya ne number ma ye me hu nukure wo mu. Because wo se Frank no anso na be ye adwuma no ma wo. Bisi mesini ba ko odi ka be hye no kwan bonsu no oni yedu ba bi ne sika no no ti Frank me nyanso ye mesini na mka che ko fi ma twa blouse gu no me ye dai eti to asoma me e no so to aso eti no na gu foundation no na Frank na ye flow level de ba asoro obi di kai na ye na Frank beto aso okay na wo ka se wo ko obo ase na ye se wo yire se makọ high dan e wo Bushen kropo inti no odi nka asesa ne ma nako me pa cho woni oba ate wonya ne bone wonya ne hwe o se de asesa ne ne ma gya ho sa ta na mini ho no enti crowd gi afie koye no
ɛna mo frame bu sa me sɛ oba no se wo kɔ na me se wo kɔ de mo nkyehire nyɛ ne hwee obetima akɔ me ne nko ntimi free obo ase bae no oba no sa ne makɔ etina me ma no ba school wo asaman na me kɔ school mo nom ɛkɔkyɛ sɛ ma ba fie nti omo free school wo mo a wo mo da fie na ba bi mo akɔtena na me nkɔ hwɛ ho nom enti kra no okɔ school ba fie na me ne omo kɔ ba bi akropo ho nom ba bi o ma akɔtena no na kyɛ sɛ oba no kɔ jankora no wɔ fie ho da bi oba no kɔ adwuma nti na kra no free kropɔ ne ba school no asaman okay na kore nkra ma ma school ho da ye tu ho no ye kɔ ya na me ko pay school e de man kala no international school asaman ho ne nkra ho na na omu ko school but me de nkra ne free ho no me ko ame nyama dwen me de makɔ me nyama dwen sɛ me ba be free kumase abaasuo fo school da me de omu ko nti me na me ko pay school e de man kala no wo dabi o ma ma ho bi nti asaman school na me ko school sɛ omu phone school omu mra fie na be omu kɔtena no na me nkɔ hwɛ na me ko bu so ma me ade kurunti a we sa otuka free ti honom enti kura no free school bae no na me no mo ko kropo no no ma me ko dwom no mai enti me tra ma me no bae to bae no mo say akua me ni honom na say ma beti say so wa sa ne ma me no be hada o hanom no si awade no ontimi ware bi okay me pa cho ma ma me Mr. Tufo by fie ho me pa cho kwasi ada o kwasi ada oba ho me pa chan okay wo ko han dan no nka ho me pa cho de na wonim ba bi a wote ti wan na be kire no fie ho me pa cho nim ani pa kura Sunday na oba na okuta watermelon na o se oba ye ne maame ne papa ka kire wo mu se matu empa cha o frame me phone so sa tam na me yusu phone to o frame me phone so na me se me ne nkola na wo kropo enti ho ne de kropo ho no dabi nkora pa cho dabi nkora no kra de se da wo kan me ntu emetina kropo na me ba ko school asaman me fie na me ni me bi kra okotena enti akra ko asaman ga me kire school say omo pona mo mra fie na me no mo ko ba bi omo tie no na kra pon school na mo ba fie e free ho no kala na nko school ho biem omo wo no na okodwo no mai enti me tra ma ne bai oba na me chia na waje so kama na me say me ni ho no yes asesa me nema de ko na me ba hwe adekoro ntia bo so no see ono ne ba wade no de me nye ne ho de ntimi wade bi na me so me ti ase na me ko eti kra no eko school no office jabra kan tesine free form wa copy yi no nye ne me tua school fees na be ri na bi gom ho no ta no de maka me se wona ye me nyim free eti na ye show me nyim free ansa no ba be free wade ase aboabo na ne ma akro no na bibia ha wo ba no a e bia ben mai waka umfi no e de pote na nam so a ema wo yiri obeka se magya wade meko sidete sata ne madwuma nye na metika ho anyaka ne medimate enti ne sika ni ho no ana omofra me say all concern me ni asifia ho no apart from sika na ni wo no adwuma san no e de problem bi na wo fie e problem o inside na me sano na me sano esa na obi o ni sano obi betimi akasa me ni sano nya sano ne sano wo sano ne sano na tie oh me no sanye se me no sa wo akire kakra ntimente wonka me no sanye se me no sa akobura da ba bi sa me no se metin ba fie eye bi dware ye bibia kama sorry anopa obi a wo no sa de utima akotana nya ka kese wo adimate wo ho enti asema wo kana nya ne kure se bia wo pon ba wo ba no anu nsa na e bia de obaye no ya na hadwe madam bachi otimi nombro fe ne ho nyina bisa no otimi nombro efe ne ho otimi nombro efe guasie no office go gu me so nya ne kure sa me nyame ti ase me gu ani mase aye den na abide obaye bia obenya so aso twenti papa na me ye da no na obi a ba wa de papa no kure fi ne yatimi kura papa nya ne dia won free onu ye chi fa dan mo obi a ba wa de se betran be sif e hie wo front nefa e bia na won hwan kura nti na wo papa na me hwan kura no wono so ensi dan no na se me ba no ko school no e kura se me ne papa ko tire adwuma akura no oba kura so no ma me timi e kuma kokko hono me kokko hono timi kokko ma akura ni dinti na ni ji hono na wo school so bi tutu kokko ase bayire enua e de ko nti ko odi bayire na no school mo so mo dis kuma se bayire bi ti kokko ase bayire ni kuma se bayire no difference wo nti odi no buta se da sa bayire wo de no na se wo kokko ase bayire na wo si kuma se bayire esi oba na ka akura no ko school ni na anya na SS ne de so oba won ka sa won hwe no wo se wo hwe no na ore university mo no before ya beba wo de ye university no na fe ye me point bi e pa cha ho na wo san ye betimi de ne ba metimi de ne ba number ma na wa frɛ sɛ sika na oje ye na me kan ya wo se me boa na ne ba no enka ho no kure sika de na aka ho se o ma ne 3 million na me gi mu 100 cities tua wo ba na de wo no kra de meba ho na ye hwɛ wo se akra ne ko university no wa na wo de ne ko ekotu ya ne ho ka dabi mente kasagu we ni mama wadaro me say owie jamna ka tesine high no
oh ko university o ka tell me say that on school kwa uniba it o ko school the first year o see bubusa no see oh my die dan o my ni year 1 year na 10 million na school fees 10 million first year no me tia say ma no na the second year so the same thing no ka tell me a desika me tia na what year school fees 10 million okay Bako Teddy na me yare ye koye me question. Be a school mu obeto books uchi awia na wunchi anwie. University obeto books obedi di ne ho niema. Eno so na da say. O fra me misande no akra number o metu da akra number ma no afra akra no abusa no. Wo sande ne ska. Aba enti akra no na emba o maame amane so papa sande ne ska. O de me ntimi nche ska me sande akra me pacho crash koko crash na me ye adwuma o pintene no. Me pacho ye nya akra no ye sande nim nti phone so kra no a ne ehunu no kra wa asem because maame ne si okọ level 100 kwesi se wadu level 300 yi wo ka preba nim level 300 no koy na me yare ko yem operation na me de kire wo enti wo ma akra ni sika kra no a wo ya de ne ba ye na nya sei me yare ai tama covid ba ya sa level 300 ya okura mu ya na matimi anya adwuma bi ma enti free one de me free one ma ba pimu say ka prema ba chwa okay eno ye kasa wo ma ni nyina no eye pene no ne ye ka na asem ketuwa no ye de ni free wo ho no ne wo yiri ede ni free ho no anya 4 years say wo enya ne kresa akra madam bisi no ni say kabeba ha isa enkra mo ho bia na metimi twon pictures na me di pictures in the big of houses ah ka me hu anka be de ba wo di akra ni free ho akono na wanya sen na akra no ko 5 years no ko 5 years okay say wanya sen onya 9 years me pa cho hu ba na obehu no o mehu ni say obehu no mpacho ai wo yire se woni akra ni mo me say enya no kra sem no o ka no mi ba me ba me kasa ma dudu o me pa so na si ei ma me ba ti akra de ho na me hu se me ba no me pa cho free say gi ho na ye koda ya me ka se ne ye de ka 9 million na o yi force di sha akla ne nsem na e free ho na me ka mi kopa bisia atwi aye no minim so onim ne dia bia wa hu ne ba bi dia minim papa madam so onim ne dia minim se bibisa ne se e free ho no he na wa hu no ya wo hia no na bibisa wo hia no wen akra no ye hospital ho ne free ho wo hia oba no wen tama omukotra kropo na okotra obuokro se buokro ma okotra na me credit me ba ho no wo si ni fili so no ma we pa me kronfo am ye bu makum ho no so wonim na aye dan ya si wo sam be he me ba na kata na akra wo be be no wo ho no ss wo si ni sa me ba sa me be ha akra na we pa me kronfo am ye bu makum ti minimum am si no bi no be ha akra na na wan ko no wan pa kronfo ne ehunu so ni ko kume why ne be kuntu obehwa ma madam and we ba chi wo wiase mi ti wo ti say obi ya na wa obehwa ma be ma wo no wo ma mienu ya bo se kronfo no obi ko na kronye kronfo ko bitum pare se kronfo am ye bu nuku no o ma no wo betumi akase da bia we ye mpa ne be mani ni ho no na so oba no no anya fiese oba no si no ko 5 years okay you say what should be man school ama you say when I work on your friend no ama we do level 300 covid ni mo na yare ye no wan hwe the school bi emu say oba ayi o twato no so keto no oba no ko school class guest ho no ko school ono so wutua ni school fees di da be e pa cho oba sa ta no ko school no 5 years no maintain school fees ne credit o no ka no ko ayi abai schools e sabre Akoma FM free education ni ba no me pa cho me banko aban school da enum kra no sa akola no school fees ba na me ko ka kire no ka kire me se aban school wo ho ye den me banko aban school da me den kola ne mienu nyina number na ma kire school a me manako school a me manako free wo mun kola ble me ba bia anko aban school da papa madam wo ba no ni school kra mo ko he na me ka kire no mu ko asofia no mu ko international school wo yi nyam ba kire international school ete ho no du fi on no de kotena kropo no Group o kwatra wanche o hono no so okwatra wache yo so okwatra wanche ye mi bisa ne se pani ne de se wo ka se wahwe na na kodu level 300 wo ba yi sinya no kra ba be fra kra no na ne me pese mi hu ne se ketwa no so oba no so eno no se wo mami wa wie me pa cho wo be chro aka 7 months wonu kwa yare ne ba mami ko fa ne Monday no enti Saturday na me de ne ko school wonu me so oba no ye se keso o minim ade eno wa jana e ba ka me bone bi wa 18 million hospital school na de ne ko to hospital kumeni emri wa mi timi agya kra de ne ko konfa na chi na msa de na be fi no mami ne ko dwom Pacho no ya dabai pacho bisan sa no ya dabai bisan no mame pacho wonu na tie bisan no ya dabai na wo je ne ko hospital wara wa sofia no no ko dwom no se akra na yare ntie fa no ko gintie diri konfa na chi na mimi sie na me de akra no ko gi
ono no ko dwem ti doctor hwa akra na me de akra be fi e no ye mfie sansa na oh ache satan akra no msi akra no free enche oko 5 years 5 years say wo 19 years ai na me maja me ba hotel wo fa na hospital na sa hospital bill 9 million no so ma omo 40 cedis na chire kwa sa ajewa 4 cedis pa cha 4 cedis 4 cedis na me makohwa ode sha kwala ne nsem ode sha me ba ne nsem wo mpaso ode sha nyame nyankopon ne me dance ni me ye kristo ni ntimi ntwa ntro me nya nyamsum ni ame se nyame ne me dance ni ntia ho de sa wo de wu ni me ni asem me ne me nyankopon ntam asem sa ode 4 cedis na sha me ba ne nsem wo mpaso efiri ho be pem ne meti ase oba no wahwa na no wo 5 years say wo 19 years de me pese me hunu say 19 years ne nyini ne hwemu bedru 19 years papa won sa wom me sanim de me temi sanim ni say oba yo tokotena obi onu be ma na akwara me se me kohwa akra no a wo simi si oba pa microphone me abu makumi mo ba mo ne nyana sa wo pese o hwa oba say kwakubro ni adawroma mo ba mo ne nyana Mr. Tufo madam mo ba mo ni nyana o mo wa bro kire sande sika maya ya saka isa tamna madwuma no nye enti be ma no ko school na mi sa adwuma okay what point ne so enti wadwuma nye no asesei efia wa kasa wo papa mam se munsi na mumfa ma han na wadwuma ye wo fa hwan kura no efie wo so mfa ma ne se han bi pa chok de tie ne se oba me no ti wono na oja ware ko eda ya hihye papa na kacha say emfa da na ma ahai no na yemfa hwa akura no e de da ni kama oba no sika obagi ye no de ko hwa akura ma anyimu ka preba ana ogi sika na de ko sika nyina wona gi ko e ma anyimu ka preba eti madam ne eti da ni mu no na me ko bo pipa o se wa ye adwaye ne valanda kakra wani mu wono na me ko hwa da no disika na ka ho na me ko bo pipa de ma me no eti ma me ne ti mo ya ne hwe ana ma me ne afiri mu go afiri mu afiri machi akwagi 25 million e wo bi honom na me call elipa na honom say eda na omudia obi call from say elipa se ma bagi da na me call elipa na say eda na obagi ne da no akua no ntimi firi ma chi fa da na mo bia eda na de be ma haya e so ka kire say akosi eda na ho ne fa ma ahai ne fa ma nkura no me pese me hunu free wan kasa wo be ma ne ho say eye no kure say wo papa e ma mu si dan no so mo fa hai mo fa ma hai hwa nkura no e no kure anya no kure sa na me ye da na papa no ne na papa no akura say na sana mu obi tim ti wo se munye no na munye fanya dan de bi ne ati se efi da na no ka se papa se be se efiri fie de ko efiri no ye ko ye dan temti ye da no mini tu firi fie e kwetena da ni mu da den ye tena mu na mini ho no se sa ni man de ko ye no sa na tie enti mini papa no me ba sa na tie me pa che mu siwie ye no mu na mu sa tu kwetena me pa che ye siwie ne ye kwetena mu enti emu na wote ya wode me di free ho no sa e ko ye ti me ko no na wan biem na sa ka che o sa mo fama me pa che me de me na me ka se me jadan ne ho kora nti won hwa nkwala ne mfi nkwala na wodome ubisa ne bibia na wodome nyame be de ube hu kora nya bi ne no ene me hwa ne nkasa ye ma na me ye madwen se me hwa me ma enti anu mu jira so ma me na me kwa ma no so ba di de se pa che kwabna hello kwabna yeah ya mwa hao yeah mbato medufu na apomo te sen mbato nyame adom na monso e nyame adom me pap cho wo ma me ne anti akua mbato ame ma me no wo papa ni Mr. Tufo mbato ame papa me pa cho wo ko yini ba no hwan na de wo ko ye mbato me ko wini ba me ma me na de me ko ye me pa cho hwan na tua wo school fees wo wura mu no hwan na tua ye mbato mi wura mu no me ma me na tua ye mami wura mu no mami na tua ska no mbato mi wura school mu no me ma me na tua ska no na sika ba na wo papa de ma wo bra wura mu no mi wura mu no wa ma mi ska asama o ka kire me ne say sa asama o ka kire me nti ma mfre ni biem sama o ka kire me ne say fe me say me hwa na se wonso wunyi na won hwe me a ko de o ka kire me no de me papa bi na no ka kire me papa ka kire se so wo papa say papa me pa cho wo ojina so ti ka kire no papa eti papa kamera why eti wo ko win ba mental school fees ma mental first second term mama win ba na why not school fees what you be ameda me ba win ba what your school fees ameda hey madam me pa cho ti asi koko crash na SS eno ye SS asem koko crash ne ye SS mental school fees ameda me ba win ba what your school fees ameda hey why not you ba
the buy kwa na wo ya wo FM school mu enye dey bi na wo frɛ me a wo se me mra ho na me se maba university madam asema mama no wode akwana ye ba ko private ni mo ya den me do nyame aswe god kwabena wo papa enye den ya wo ya papa hey mama me ni problem me ni problem even crown mama okay kasa mama okay me ba to me crown no you wanna wo mo kwa wo mo dia ba no nanka me pese ye kana funjum that how am papa ne busa for na say meaning say your master that plan no mu like omo person yes because me nanka me pese nka ye kan fia se nanka bibia ye boko but uno any city that we are yi omisa osikao we say na ya ho kire na aba me say me level 200 say more level 300 ya aka 1 year na me level 200 school fees me ntua nie yo me tia manaka 6 million na me tua this way dey no me tua 15 million me tua e no so we are then ma me no o sha ye ye class ba ko a ye nia small girl bi so on so ba ka ho enipa ba ko pe on ka de bia wo jiwu sika bia na so wo jiwu o di dan ne funzem o say you know oni ani da so bia te bia o kwa kofa sika we say me nim fa nkotua mi school fees and wo say manem fa dan ne ma han we say na ya asem e wo nka mumma ye de ba betina radio so ya kan papa na be wa ye na kuma denden bi ni omo tutu sanse mi gu na sumu a like o de ye that we nya asem a ye de ba betina radio so kan we that we na ye boko any place omisa sika bi en fru ho o tia say but we dey na ya ho tre na aba e no wona waka no boko say manem fa dan ne ma de ma me friend o ka take call no de ma me friend na o ka dan na semche no o ka take call no enti ayi kwabnei me papa wa ha na wo kire bibi ma kire ye say ebre a wo ko school no o ma me na do kwai de ba wonu no tuye sika sei wo tua 8000 papa me pa cho ebia na oba kwabna ne refi enu ti kan ne refi kwabraje kwabna jira so no kan wo bia me ti say ka ko crack na na bi kokoma na painting enye kokoma me say all this kind asande akra no nti ebutime afre crack ne busa say se me manifest kan asande akra na papa enye akra ne kan kire o ma me wo se wo ma ne sika ko han dan wo kokoko awon fa man ne afra no wo se wo ma no sika ko han dan 1000 bi na wutua ne admission fee o sade fee eno so 1000 so eno na me pesa wo kirekire mu wo kire akra ne ba bia kotua no wo kan ebia na no refi na se akra no wakai na ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eso ene wo so eguso mu tie papa me pa cha wo ba ne refi ache enu ti kan no ba bia wutua se sika no woni ne ko ye wutua o ma ne 1000 kire ni nyina wo gina so kama okọ school no na me se sa the school kwa ye high da ho no wo so ko wonya da wo school wonya school no da wo school mu ho no eti okọ high da foforo won chen enti da ne ko bi board ne bi ye 13 million bi ye 15 na se kwabna se de ne kwa da fom and was school fees 10 million and that 20 million and I'm this kind of Sunday akra no madam what the Sunday no what the fine na Sunday no say akra mo meaning number mobile money pacha kwabna what say no kan em hu na even kula me ko me ma me ya na ye bibia me level 200 me dan sika me ma me na de ma me gidi ntina azo wo sen ka so no na tan sika ta ma me se me van ko han dan Karofri po na de bonia o de yemi pa no kwabna enye se mi yu bonia ye why kwabna yu bonia ye no me send this come say for school any fa high dida why and it's going to no one mama na Wana wo sending this Ghana na so obi na wo de man so onko send. Me be sending bi pen na koko clutch no so am you need adwuma na satan this kan no no. Na me ka che clutch say clutch bi kra oba akra no oba penti o mu nya nyin say me twa akra no school mu. Da na we fini ho dia. Na university dia akola yi. Clutch dia ne SS na say University dia na America. Kwabna. Mama. Kwabna asem no dia say yenti ase yi o. Se dia wo papa sie ni abre o ha na ni wa ha yi a. Won so kasa papa won Sunday hwe no kwabna yesra ho dia wo bia me pa cha ya ma bre ka kire ye. Mama. Mama, me papa no. Me ngune ni ma ase emfa nje hwe. Eno na me di kan kasa me ka say asem na mo dia betina radio so kra no
nanka mempene saa oh wo eno na me cheche mu ze wo na nipa no efiti se ye tu fie so fie ho onfa afo na mfrɛ wo se maniska no onfa hwem kwa ne da ora se me ba be kwa yes asia na me na ma wonya ne ba bi ko ye fa na yi ye da ya from omo kwa no wadi gina ma ye de sa dan ne ma han ansa na mitimi akọ ss no oh baraza akwa ze enne no me na ni ho ni to ho na enye se bia ye ne omo twema nso so de me ma me no woka no me ma me de wo kan nyina ne se wo se sikasem no na we ekofom na enye se bia ono ni fini pe no de dan no se bia wo de kwakoma han ofrɛ na wo kate no sem ne papa boa me ma me frɛ no o kate ko no me akora ma frɛ no kora de ni school fees sem kora sa afene ni di besin ne on frɛ me bi on kora na me no ni ntam no anya adwuma enti me kate nzenka on tia te na ma me kora mfa dan ne ma han na o se dan ne bi o de ma han a o peso wo na jisika na me se sika fa wo na wo beje se me ma me ne beje ye nya ne mu benya nipa o de nipa on ba beje dan no but se bia me ma me na bi nipa ba so wo na ba so kwa na jisika no eno no emfa so bia ni so yen hwe na ye nyina yen tiase so de be ya ntia se be ye adwuma o yentem we say we find that muria dia sadia musika na aya dendenden na anwie payo no saa na ba ha ya kan ya dendenden a anwie poyo nti ya de foro soro ha enti no kwabena mi pesa me hunu se wone wo papa ekura no enya nkitahudie either on phone ananse bia mama kwanya be fie me kwa me papa ho enya se but so since we yari before say COVID-19 no eba ye entina yem ko nti member say meni na ankasa ye di ehia na de be 1 year emu eni efi 1 year na de meni no enhia ete 1 on 1 woni ne di nkoma wo phone so na wo kan wanya sam che no say daddy me ya school fees ana say me ya books ana me di sika no so anya sen but that was a last 2 weeks and my friend and my captain say even go that time na ye di school ko ba na me nya nkoye ye di me friend captain say why but ye bi but me tifie oh do dem ka ali me san kan direct say why me srew wo de u benya bia no fabra na ma me nso mfa bi enka ho na at least wo de me mfa konkotua e free ho mama me papa to na meka e free ho me nka biem bi ti emme na eya wo so ko I of frame and one of frame say the na ma media ye ni nam se dia e no there no so de mako radio and say why we dey any no na ye woni ma me ntama fam what I say but the na wo ka no a wo ante afie no pempenso ade ti ya edu no wa na open it na eni ma kwa kodu sa pempenso no na opa so a eya wo ankasa wo call papa wo ma friend no onfa enipa anim tete kwatwa mansa wo ba wo awututu na call papa wo say daddy say de na de maba me beje okọ mama pato ni nyina ne so wo yaro yi ye ko no operation by no enu na me kokọ share ho me ko ni fi ho no mo so fi ona me ko share no but the free ho no wo so wo kokọ tana ne wo fa bi nchen wa tonsu me nim bebi okokotena wa tonsu ho me danse kwabna me pacho gina so ma me koko krachi wa homa ne so hello okay hello ya mira me mwa hello koko krachi me mwa ho hello 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 me mwa ho yeah, no. Me pacho bako die. Me pacho wana uni Mr. Tufo. Why? Aye. Yo, why waha? Opese obisa wo asembi. Me pese mi ame bisa. Me pese why waha? Obisa wo asembi. Me pacho. Na wase wo disika ema why koko krache. Ene kotu ya pacho. Kaine mami ne bi ache. Me ka hont. No. Yes. Pacho me bana me de ba FM say me bana me hwe no
na me see me hwe no na wo kra mama wo disika asset na kwa tama na university no na me see me froa abusa o set say kamu no kre yo I think say o so di ka bo male no minu se sabe bem akwa school tell there sabe na why no nyare no what go no a ebi go no a yan kani e no da jibo tia say le ba school le ba di school fees ebi me kwa di o ha o tia ko pa bo chen tia la bo tia obi a tu go no na nko obi a uno ma no na eche ebi ma ma no nya we ansa na bo tia na bi ama wo ti wonu na wa ha ni jo ni ko ba so be tia no na wa di tia no na o he do ha area attend ne ba nya de number ba we di attend ya tuso ebi je ne ba no di ko tia mpo so fo go tia de mi de mi mo ho anu de ebi ho mo si ne ba school fees ya man tia de ro fa ko go tia na wa di tia no de ko ebi je wo de ko no so ko tia na so wo ko tia ni de and ni ti ni de akwa ni di tia na ko tia na de fa so be di tia no no so to de ma ko ba me na ka di tia dia send akwa no pe ya akwa no na da di so ana di tia no fa e di tia me pa chewo enu ye sika no a wo de send akwa no enu ye bra na wako SS announcer bra no owo university me kan je why no yare ya mi je won ye kokko ji won je enche nu eni afi ko je nu eni na ka je na so fu ja be ni ni be ja kwa no ko suro o je so bu ya ye be ara fa yare ye afi ko je nu kada papa ni yare ya wo ni kokko da je de enje ku won na mfa je akwa no tika je wo me ho na ye de send akwa na so fu na che say 2 years ago and now we send this sika no le ba cho papa ni yare November December ya chemu le afi mu a je ko chemu ni disamu papa was e ko mfie mienu ai kwabena tama na wo papa yare no na wo university le ba cho tama wo yare no na me wo university mu ya ba cho na what is koko krache ne ka setama wo papa yare ye ni mu ho no na o ma ne sende wo sika sam now omodi da mu so o ma send me sika eno ni ade a menti ase because na me ko senior high school ne die eno die minti ni e twanto say eno die papa na ba mi beru university ni na le ma me na no ono aye nkakran sa na me ando me dia ba be duru dai me level 300 you koko krache say o kai sika twato okra ya wode Sunday wo no a na about 2 years ago 2 years ago no na me pese me hu say na wo university anasa bre no na wo senior high anapo no wa wi a wo fie twan say wo benya suapo mu kwan no so 2 years ago 70 no university hello mama bato me kako krachi me pacho makwa blanka sanwie na se bibia si utiri mu anu aka ma me yo ko kasa me bato so 2 years ago 70 so you can say at that time no maybe me level 100 because they say more 300 le ko ndo ma me na tua me school fees am de ko ye ana asem ne tie asem de mu ayiro koko krachi na person wo ka bibi ai na person ka bibi what is it papa no yare no kura no o mo ko dis for na no me press ko hello papa ni ko ko na gua fa so no papa na bagis ka won ho dia mane ba enti ya no kama wa so da ka ya me na me ni so wala bo 200 wo le do ni ba ku da ya ama na ni ni ma se mo se ni ya no wa ni so ni ti e di pe no fi no e di school ni ta na de pe ni ya de so be no e di woni ni di san koma no wa bra no wo ayi yini ba no so apa ho no really bad. I mean, we can't go on any because school. Ni na bo ni ti ro se. E di e de friend ho no. Ye friend ta wo fi di ya de se o be fi no. Na sa bre no amu so na wo di sika no sande no. Ai, ta bre no ba ha so be di sika ko to school no di ti kan de ko school. E wa de so ho ko ani ye mu ho. E di ni bi o no wa ni no so ni ni so ni bi no de no. E ba bo he ni bo ni ni ga de di friend no. E wo fi ro di 2 million du a o mo fe fa ga na mi ya de adi nti no.
if you didn't be any attraction, if you know me, oh, good patrol. Medase, Kwabna, what can I sound come to train your course or no? Akoma FM. Mama. Yes. Mama. Yay. Me kai say, me ne di nkomo sa. Me ka say say, enye bi a ebi a different from school, different from there. They different. If you me kai nkomo bi sa, but the whole issue is that me ba school me die. Me mama ya. Enti Kwabne. Say one is papa no twetwe nkɔmɔ wɔ hɔ a ebia me se me fa senior high school ɛna na wo na papa ne di sika ne ba ɛna wo kɔ asuapɔn no papa no wonim enti se dan wotumi ne wo be di suapɔn nkɔmɔ wɔ abra wo suapɔn mu no no ɔmfa sika mra wɔ mama me kɔ suapɔn no ɛno na me ka sɛ me de kɔ tu n'anim no na wo ye me tossen me ye bi out wo de me frɛw so enti la sawa nem so wo to enye yi wo ko fia ho e de me frɛ no na me diska no tu n'anim sɛ ɛna me say why ye wo ye die sɛ wo nya ma me ade na wo nka ma me ntwe wan tete sɛ obɛkae asɛm obi na no ka kyerɛ me ne sɛ me nhwɛ school na so dey so ndu unyi na won hweme amate asemo a oka kire me no so wo beka ya Kwabene unyi ni say wo papa e wom se bia no first count to so made but wo disika bi ya ba na emom wa mo wo ma me amaneye enu ti na se ya yese no wo no say obeka sa ye no kro say me papa de say ba ya na wo de say ba ya Kwabena temenka Mama tonka Mr. say ebia na wo papa no discover beska wo de ba no wo ma maame amane enti se si aye sei no wo hunu se wo beka say ani ebia me papa discuss say ba no discuss by Dabi me mama me ni di nkomo pa ni nfa bibia so nfie no senka me papa se ni mi sika bi se bi agikotua wi a akmesa mama abona mane hwe bibi yo kwa mfembo why enye se bibi ya ti me fa ska asade oda why me patrol na ka eyeda mama date na to no na me se bibi sabeba papa me ba wo de sika ma wo ba Kwabena gina so ma me sika ne de wo de ma wo ba enye den ya wo ne ne bedi nkomo ne beka asem bi me pacho ma ye bibi ma Kwabena kai se me de sika ma wo no nye se bi kra ne kan ne se ne ye na Kwabena kai me kai se me sika ma se oba mo se ofrem se o heska satan ni sika ma ko pa fam tu me no panyin nkasa opanyin question na na wusi bi sa oba ne question mu na ho hwe ye pesa e straight to Kwabena o gina phone na so tie enka ne se enkasa nkyere ma ko kasa kyere Kwabena se Kwabena wo kai se mi ma wusika e da sei ana men kai da no kwa wo kai se oba me ho ana Kwabena papa so masiko ko kra che sandis ka ma ne dudu sei e da sei ene wo ba ne enkasa nkyere ma ko kasa kyere wo ba no wo se mu ma ni ska aha why people enti wo ko university no ko first year na e na from say dada ko high die sika 10 million school fees 10 million e na wo from discount send wo why do what terms and what 20 million every saka first year me send 10 million what is school fees why a desika 10 million 10 million you are sending 1 year bia no na shek no twa fro sanity na nam de send akra no enti Kwabena report why me maka tell me send why me ba why nyabutre me ba kasamiti but ma men kan kakao menye mbato me ba level 200 first semester ni mu no level 200 na mu na we ya we kokoda hospital ni mu no David level 100 me ba level 200 na mu na we ya we kokoda hospital level 100 no so na level 100 na sem na me ma me na tua me dan ka me ma me na san tua anya de Kwabena madam anya bi se dia plan na plan bia ho kan kiro mama e bia ni sika na o disika na ho kan kiro mama me na o disika na se dia plan so what 10 million
Kwabra na dentira uyi mbodi ayesa. Wale na yiboni ayi. Okotua fees na waka kire ma dentina. Akra ne ko invest mi nim se oyare. Anase bia ono kra na SS na akola no. Ekoya oya bewie na o ma ne 300 na me gi mu 100 free wo. O bisa na wo gi sika ne free akra na wo free wo akola ne bisa ne sika. On fa mani biem. Ama me ko hoko do ne ma me ama ne se. Anya ne kwasa sika ma akra me sa ko je. Bisa ne se wanje. Mako me bato me bo. Wo de wo bebem de tene se asem no. Baby ye betime nya bibia free mu case no ma hwe. Se o ma no kra na dia ye beto aso foforo. Ye won hwehwemu mama ye be hwehwemu ama bibia wo bibia pie ama nim guase e beba no wo e beto na ato because nim se won fan sende na won fan sende no won se dia sende wa ye dia sende ni ye hu no ma me problem ne se ti o on se koko krachi a o ka sei onya we se opanyi be me afre no on se be ko ka sa ade na wonim so be fe me amama ne onya we oba ni watimi confirm se wo kwabren wo ba ne wo ba hokra be giska da papa yaka me fa se so papa de kra na ye ntora koko krachi no so e ai kwabra koko krachi no odi sika no sande wa na wo ba ho na beje the battle ai ye koko krachi ya se me ya wo that was SS. And I'm saying, I don't know, I can't deny the SS dear. University, Coco Cratching or the man, University, Coco Cratching or man descending. Because or sending 2 years in 2 years in the Cobra invest you 2 years and 2 years was he a 2 years was it okay 2 years ago yeah okay was it 2 years 2 years so na kwabran so get to say seven so for university level 1 and university so ade no so ye kan ma ko enya won mu asem ne ye kan eye won mu asem but aye kwabran so say ase da ye bi no aso oye den e na wo so edi se ma wo de kwa dwundwum ade ko sia ne say ase kwabran betime agetum say ye no kura I can't say ebra o ma menya dai eni ho emi nkaza sa na ti o but sa na asem no ekosie se kwabra ma me wa hayi ene be kwabra den se obetima kan kure se na ma jiska se because bia o ma me nya weda so jiska se se no hello kwabra kasa but me be sa sam kakra but me be sa bisa no yo person bisa papa be bisa papa say fine also wa sending me sika. But some of them began to saying what they send me. Sika saying what they send me. Sika saying. Papa, also Sika saying how they send me. Let me school fees. Let me do it. Came to frame. We say school fees. Time. What be a who send me back? Tobo. Papa Pacho Tobo. What be a who send the Wobesica? Papa be anyone wanting school fees and the betty. Oh, let me school fees. School fees. 10 million. And I was some hard die. That's a figure. 10 million. Therefore, no, just 20 million. Descending on a dark canny school fees car. Not descend up. Oh, yeah, mobile money, Anna. Mobile money. I don't find out where no. First time, go painting. One number one descend this acra. But my Kai baby crowd, yes, I'm Annie. Coco catching up me. Mama, catching up me. Coco catching the phrases. Name woman, I'm a quality scarlet sending. But number the minimum number CC. Quabrana will come be. Yeah, Mama Kumbato said they will no said main can say was sending me 20 million. But so think about me. Then na mum to bofo. Na mon ko MTN for no your officer. Na mon ko check it 50 time register mobile money. Why na? O de mon ko bi ta say. No me ya be ya ntina me pa baby center go send me scam ni nya ya ko bisa MTN ho na mo ko di statement say e fit time register mobile money so I will be sending sika 20 million kwa na ba no phone so kra da papa what me tin o ka say we just say na wo de wo ba no ya kan na wo gigi sika kakra di free koko madam meeting yes sir school fees na ade kotua me pa cha yes kura wo kotua fees na wo ka kire me wo frɛ me na me bisa wo kana kure me wo ka kire wo no bia na me we ayi papa pa cha wo no yiri to kwa dia mo fanto wansa wo ka kire me wo de men ha wo ma wo de ha wo ma ko 20 million wo send in da ya wan ka mama wo de ha wo man ha wo omo ye no dia ma ye hunu wo mo ye wo mo be ye na afa akwa kwhwe no ma ba se me chese repa no fa bi mo dodge question no
ma baby a woda no gina ho me pese papa yitie koko krache so asend this can be na ma mpacho krache omu yi otiase na ebesiden so na se de ebesiden so de ehunu se de koko krache no e ka no wono so nka ma papa yi ene ye ebesiden so de ehunu se de oba ne ka no wono so nka ma ne ma ye pese u se koko krache ene we so nim ne ma koko krache ko center ene koko krache ko center no ko send this can na se wodi ma ono ne ka se mu no o ka bi se wo bejiska papa bejiska enti bia papa ba bejiska dudu se na koko krache na nkasa send ma papa ne ba no because krache no de hu esem se wa send this can be dia ma papa ne ba no dia se de ye ka no ye pe ono so evidence e kire se wono wa send this ka se de ye ka entiemfo ebetimi de eno na 20 million no se koko krache ne se wona send na so na send enti mu mi sai no se this ka send ya kana me sum di send ya pra no koko na 20 million na o de ya check ya o de send ni koko ai Mr. Krache where Mr. Krache de Mr. Krache koko krache ni din de say your friend na no me pacho wo na wo send ya kra ne sika san na wo de send no me ye hunu yo madam one thing say say papa ono na mi so koko ana koko no so je bo sunu bia na eti koko enti ebi ato na ba no o koko ye kia mo mi ensa na papa no bia ye baako edi ni hete bia ni hu ko bi na ni ba ya so ba so hu ko bi edi ko wor ma ni ba ni hete bia koko ayenyen ono ko yin keta ni 2 million na se ni keta ni 20 million wa enya cha na mbilo ma no ana me so me chonto te we na de ko ma ba na we na de ko ma ba me ka je asa no ba ya re no ati ko bi ko gba fa se edi ka na o di mai bo me ho no ni na nya ni ya ma no edi ni ma no wa ba no on so ko di ka fo di mo bi wo edi ko ko ni yare wo ye na no yare fo di o mi na mo no o ko ti sa ko ni bi ti mo aba na ewu edi ko ka ti ko ti sa na mi bu sa no se why the bagi ti wa mo de kene ne ba tele ba school fees edi wa ko sa no de edi kan ya ne de go te 20 million na ka se ya ne de me ma tani to te bi ya mo mu ta 2 million 20 million ya mo mu ta le tell you there this blue guy what to me guys sika na wo de ye mobile money ma kwabena no be me guy say be 100 Ghana 200 Ghana papa enche but enche bi asa o enti no me ameka ana me gaze to ya me gaze o ko di ke bi so obi no me o be di one bag kiri mo that me to go 1 million was 5 million 150 so be di one bag ticket kiri mo no ko another koko krachi won so ko di one bag I don't think the chapter. If you go out and ban on the what catch before, let me on the step of corner, and I for here before the work personal. Not before the loser. If you move some of the catch or who's a catch as much about the step of corner. If you move, I don't know, say, I am a corner, why are the Gimisika? The mission of the Toko Corner to why you want to be a bit of a Fako corner or only Sakanisika. And it's your Coco Sabi at the Pianican. Kwabena. Mama. Kwabra misrawo say no ye be ye nhwehwemu no but ma yenya free wo de atwa to okra wo ko university upon no wo papa send you ska me pa cho me ko tertiary me school fees me dan ya me ko hanye me pa cho ni nyina ye me maame me chia me school fees that's pass what makasa hey why like who's can we do now this can be mama nese bi discount ma no they won't can you mama what you want send me 20 million me said you 2000 Ghana cedis ma said you mo me said 10 million back na so sending 20 million madam 20 million dem no what can so send it Mr. money 20 million o say e dey ka 10 million school fees 10 million and ma send this kind o ka so send it bo mo ti ese be committee na kwahwa say o crack no ska fa me say gibo o so send it bo mo man send 20 million bo mi sada kwabra mi dina so mama kompato che yeah they me na when you no one say me level 300 mama me ko level 100 me ma me tua school fees essentially am dan that was then I make me papa can pass and me try me say so me show na so say untu mi na so untu nhwe me akọ ene no me da man fa anya asema me de baaye ntu nyame adom me ba university uro mu fofora school fees ni na bom
ne maame me ne maame kwa na call bank so ame Ghana commercial bank so ame branch me ne maame na call ekra yekoko tua school fees no me ba na me kan ba wini ba na me be pay dan ni nyina ne maame sika e na me be pay dan e na me ba level 200 bi first semester na no go level 200 first semester na mu na wo yare ne ba ye no first semester me level 200 school fees and me ma ni tua bi na aka bi 6 million kwa na aka me level 300 equal school fees ni tua me ma mi ni na me ka mi tua ebia me ma mi di sika na ma me na mi tua they are fine me ma mi like o ma mi sika na 20 school fees me level 200 na me tua bi ama na aka bi me tia say me bi level 200 first semester me papa ya re ne buy e tu na wonya adwuma bi e bi betine level 100 bi so me kon so me ma mi sika na mi tua sika na gi o different money sika na u di sika na kan kre sika me di sandi go no di sika ya da say 10 million kwabla 10 million why na sika ho di sandi what di sandi wo say we 20 million we 10 million ni da sika 10 million school fees na so send why would they me why tell me awa asama wo kana bibia why would they me oh di why di sika sandi no why kasa miti like after asamiya duno ta ehun be nya se ta mi akora na faka ibi bahamu na to ma ba fia me ba na mi ni na yakọ mo ba mo ni bu akọ ko sandi sika na ma no bo mo dia na bra kwabra bra kwabra because ye fancy because asem ye tumi wie na se de esi aye no agese ko ye hwehwemu ni wie na ye hunu sa wo hwa wo de na wo hwa mo de fine na ye hunu sa wo hwa mo de ene na kia ne ke ekwa ho so fa so se dan no ne de be ma han se de enti kwabra ye wie be san ne wakasa ne ahwa da wo betumi anya kwan aba ne aye sa investigation why be batomate but sana sam na wo kan de won ni hu ye pa pe Baby, I will be now. Said you want to think I'm going to do that. Yeah, Papa Coco Cratchet. No, Nana Yada say, your best your friend will be a Wadaroma. Yeah, done and answer. So now I tell for who will say, you know, ye try your one bus, see your bar, your batwaso. I can be. Send it in, no. Nidino no. I need no. Na wo be din so dia ya bo atiefo na di we. Ai, sa de fo papa. E na se o ka obi abi hu no. Ai na God your friends are pass am mati we je betimi abo ni e. What me sa. Me kwacho betimi abo. De bo abo ma me. E ja ko te kese. Na de no. What to just papers won ye ma wo ayi. Minim wo e wo benzi sa na minim se frɛ no. Ena mezi for friend eja. Ukọ na bo said no bia be cho ne shop sisi a. Ati for say bo wan kura ka say wo yakra bo ne pani ka. Yes wo ya pani bo ne. Say me kwa ka mo baka sa ma me akoso aye ma me bo ne na say. Ba cha obi an kaka bi. Say sa ne frɛ no. Wono so ni din no. Ni din no. Sa ne frɛ no. Ukọ isi akopɔ di wufa ye hu hu no. Say o ka de me kan ye no. Eti eja kwate kase ne ba ne ayi. Ne ba ne Kofi Asante. Kofi Asante. Oh, okay. Ani ya me kama kan wo bi ehunu Kofi Asante kro na ye kana asem no impokra e wo mazin me bua Ebeneza mochi wo okay no o papa di nie no ma me nso di de say o ma me di sofu ma me anti bi sofu ma me anti bi rade asanu ayiro sofu ma me kuru ena di kaka papa na wu eminim me edi me nunu se de papa no no eno na wo kɔ hwɛ na wo ka obia bi hu no aye ese me ka to se na ye fiada na efiada so de menya ka kire wo no me se bibia atumi si eno nti wo se ti bibia na asie no okay etiri ma me de what ni din ba woni mu no minim ni ma makɔ hɔ wakɔ pacha wakɔ wa mo ma me so ehu me sa okay enti ye hwɛ wanyi sai wase menyi hu nyin sai ni mu no na hwɛ ne te sai Pacho na nye. Na nye se me so me pacho na nye. Me nyem ye no. Me a na me hwɛ me ho a. Ani biri ni wo. Me pacho me a na me hwɛ me ho a. Kopi se me de wo ye. Eti me woni wona afa oba. Me hu no. Eti na afa kakwa ma bibia ne ma akwane ya na me de koma ano na. O ma miska wo so woni bi. Na me de man se fa ne ko hospital.
takwa no e ma ni no na bre me na osoma me hu akwa ne biemu no na yen hwa de no what wo so o what me so what wo ni se ne ba no koye what wo fie pacho me fie tie mani abre wonu de ntia mani abre mo ni mre na what wo fie tema na wunya nyem ye no na kofi asante sabe eje kwatikase ba kofi asante no what wo fie pacho an but wo benyin sen ye no e de na wo ye ye otu jame wo benyin sen no ye dan otu jame wo bia wo se menyin sen no ngo ene otu ja wo wo bisa ne de ntia wo to agya wo me busa no wanka bibia nche me sei na senti na otu o se me ne ko enu nti na otu agya me na ne ko pacho ne ye ko e de nti na mako e bi opia mantem ne we entokwa de entokwa yanko no boko se de wuku entokwa ye ko na ni breso o se ya no okana maka nti ne ye na ye no na emma pe ododo wa ye ni wotwe hu ni nkunu ni ntokwa me banyi na ntokwa ne start se ye ba o na me nya anwe ne de na yanko munya nwe de ne monko ti wutu otu ko ye no wan hwe wunyi san ni muda sa jiska ko hospital jiska ko antinenta ana jiska ko twaska ne ade o ma me bro me pa cha no o ye nso na nya yi sa emba hwehwe sa no ye ne san e bi ebedu me hospital bi bia no o se bia jigibie ne fa ko ba na emba se bia manti bia mama uska no na emba sa enti wo behwa wonyim ye ni nyina mu sika kofi asante de ma wo no se wo di gu nsani ne sika be san me pa chende me ka se betimi aka sika no do ana ene ne doso me menkai ene ne doso endos ba menkai okay enti ye hwe wa wo mu wo kwa wo no wo frɛ no me frɛ no abai me frɛ no wamba adenti rama me pa chende so baby ti wa ma hospital bill ho ne chia me pa che wo no me ono ne chia o sa diska ba ne chia oba honom oh okay ene ye di yi wo nti me pa cho mo frɛ kofi asante ma me mo start frɛ no ma me enti ye yi wo ba fie oba be hwa akora no obai oba ya koduru daben no bible ha no oba so no ma ne sa nti bu ha ska no de sende ba ska no so o sende mi ska bu ba be yi kwa ne bimbai nyu se bi adwuma na enye nti ne bia me hu enti a che me hu se ye bo apaye ne ye no na bo apaye wo be hu se wo mpa wo bie ma na sana me be hu ye na wonyem no be google so wonyem no a wo frɛ no a won fa wo tu afiri wo no oba be google so ko me kwa me na me ko no sa de ne nti no na hu hia me enti obe google so na wa google so me pa me akasa na me mpɛ sa de no enti wa anya kora da kopim so wo ye na wo wie ye nso mu wie sa ne ye te ho mu wie mutena ho ne ye tena ho kakra na obi a mote ho kakra na o ma uska eno no ya ntene me wie be 1 month pe na me sha se me kokɔ no ho ti me say hu say mu ni different subani different way bi na tene subani ne sesa free first na na ma sam ne doso afi na be hu sama enti afi no wa kai dia make a cha wo say adenti na wo kɔ ne ho a na wo ntwa some days na wo hu ne say oba ba ho me ne me ntwa me ko kwa bi ko ade kwa nche no masaba ko no masaba ti me hu hwe o hu hwe ne ye hwe ebra ode ode akora no ekokoma no na wo bisa ne sika onfa ma akora ne yare a onfiu ene ho ne manti ehun frustration ena wo kɔto akora ne to ne so no ba man to na so na akwa ne yare abusa pani pa chata asema mi wuti Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛsoa ene waso egu amutie ene de ahuhuru wan na ɛka no kora na wan na etwa ntro eno ena ye hunu no eno nti sɛ de tie bia no wasa oboa yɛn na asɛm no emu ayere sebenta na emom hyɛ ne so sɛ papa yi wɔde ne be kɔ sukuu yi sanye no kora sɛ de yɛn enka maami ma ye hunu yɛ anka foko 2000 bookshop and stationery boy ma ye tumi ma ne bay enwo man ka sesenke be hunu sɛ yɛ ne de books krama yi kwabena de kɔ school nti papa nye no kore eno nti me sɛ wo de nei sɛ wo pɛ baabi papa to wo ngoma na wo nkura no akɔ school say senior high school junior high school nursing training nursery na secondary me say wada foko 2000 bookshop and stationery tieniye baby eton books ndie edoso na so person obahu na de na wo mbo kamuo ana bokrase school na watie no so person school no na ye number
number 1 na ka se school we dia wonum na da bia no wo mo pass ye ana chechire ni wo pesa wo class no ana school for no mu na de na ka se wo ya de dia ene ne no se for 2000 bookshop and stationery eho ena mo be kwa akoto enwoma no achinye bia ni math science English social studies ene enwoma ahodo pi ene ye turn for 2000 bookshop and stationery what wo ye den calculators marker balls pen pencils sticker pads drawing materials and materials that color works envelopes rulers mathematical sets and exercise book notebook bible versions ni na no wo benya be ewo for 2000 bookshop and stationery ye do omo dance ya ne anim ne won mutumi ye eno titutumri kama na moto ne kwa je ngoma na kumase foko ye wo KO4 KO5 KO6 KO all playing building no emu an won mu wo 0544 000015 0544 000016 and 0544 000018 ano de wo kwa ya na chese wo kwaje onwoma papa no na ene ya papa behe ene ya busua pani wo kura poma wanka ni ntem enka me bomode ya na me ma 21st kene ke fo hwe no kama enka sese enka wanyini o sunkon kura poma boso no enante wa no de ba enu ti me sawada ebia na wo to ase twen wo ti wim firi wa kwasi fam wo tumi nante wonante aje so bia so mu anase okrapoma mesraw yade ne ye frɛ ne siateka wa hwɛ yi a ebetumi ebubu agumpam ana watra kwanyam wo nkwa na nyina ne wo kɔ bampo na da asen na wo tra kwanyam enu ti sɛ wo pɛ wo mo ye expert e wo siateka yade no ne hwɛ mu a na eye 21st kana mesraw wada emfa nkɔkyinkyin ba bi men kɔgye nsɛm ansa ne wakɔ hɔ bɔmɔde ne kɔ animu ya na wono ehwɛw wo besɔre agyina sɛ prim na afei wakɔ adwuma so yade bi ya ne adane ne ho Goliath eto so a etete wo no wo hia eye 21st clinic ama wonom aboa ye wa lab ye wa scan e wo ho na massage nso de ye be massage o ye wi ye di wato afidie so na afei afidie no atreative ni ase ya ma waduranom aka ho 21st canteen 7am pepepe na bono na aye ready na chese wudi ye branches no eye du Kumasi Domi market every do denimu Kumasi Esha overseas Ultra Alpha Radio Sunyani Techima ne goso Sashi ewenyina no 21st clinic yemkrabata ho 0540 311 311 0540 311 311 ebusapani yebranu yaso a ayabempo na wo ka bibi me bacho fatwa yenso na yebesa to aso biem mate de na me kan se maami di betu manimu no oso ade da no ode da na ma hai na papa impre so ode da no be ma hai na mga je onya abotire nyame bo amene ne bekasa ampa menni akoda no akasa sa da no sa akoda no school no so mo hwe no ozi enhwe no da no o me fa ma hai na ma me fa nko hwe nkoda no school no ni nyame boa na tam no so a wagene dai se vie mi ni e be ha to so se vie mi enso se vie nan yo ebra no so a na wagene dai ebedu sa me ne bia ngora no so wie school ne chese obi afa no dia me kan e no aya na ano me ne papa kan e no wo mo aya ha da no kwa no wo mo ba me home prince ya no na me tesi ase maami wodi aba edan no ma antie akua na hyehye ye anaso wo faase na hyehye ye me pawo chew eno dia me kase me nua na me boa na se wo faase ehwe nkoda no anka wonye pene se won fa dan no so mahan na yemfa hwe nkoda no maami eno dia me ba se dia me si ahwe me ba no sa na me pese obi an hwe ne ba fi se ni pa ho odi ni ho da bia me van se ba fra sa na afra afini atire ni aya o yare yi akoda no okosku a ye hwe no odidi enfo agye nto maami so me wo me ma yankunu obi ani ho amande masema to yede so dabi nyan ma hwe wo mu ebi kwa secondary school ebi ye wo e won de ye wo na ye ba we mu de no so ndi nyame bo a se wo mu hwe no so on hwe no maami de metimi aka se onfuna adwene nto so onfuna adwene nto wan so papa enfuna adwene nto maami se maami na be hwe akoda no but ana mi bisa sa owo faase we bisa na mana ka cho sa ohwe nkoda no ai ne ona no ka kire me so se akoda no wo office wo no ohwe no eno ye ss mo ena na anu mi busa anu so enu se no ana da be o se akoda ko school no wini ba no
ɔhwɛ no so ɛyɛ no korɛ sɛ nyɛ no korɛ ɛno deɛ meka sɛ menim ho asɛm no matwa toro adan na obi aba no wɔbɛhan dan no ase sɛ mo se mo mfa dan no ma ha bi wɔte papa na sɛ wɔmfa dan no ma ne hare wɔma ne mfa dan no ma wɔ mu a ɛbɛhaa no ɛno na mene wɔ yi akasa sɛ dabi ɛda no wɔgye koraa sɛ tie biara nnipa na ɔde bɛma no nti deɛ wɔde nka aba no ayɛ a ɔno gaa no kyerɛ sɛ ɔtua sika 25 million ama maame ɔma no fa ma no na sɛ abusuafoɔ mo nso mo ka ho bi mo gye dɛn dabi meme nka ho ɛdam hɔ sɛ wowɔ hɔ a wo sɛ wɔkaa sɛ ɛdan no asase no nyɛ papa yi a wawuo yi bɛrima yi papa no ɛnyɛ na ɛyi ma me nkasa mama no nsi papa enti wo se abusuafoɔ no koraa bo afu sɛ mede dan no ama patɔ ɛdam hɔ wanka wo se sɛ wokɔbɔ wo mama ne ɛsɛsi a patɔ hɔ no papa wanka asɛm a mekaeɛ ne sɛ ɛdan no wo sɛ papa no de akyɛw ɛdeɛ wɔka ma me ɛno deɛ ebia wante ne yie wɔmfa nkyɛ me dabi me koraa mempɛ na meka sɛ busuafie deɛ ntimi mempɛ fii sɛ ɔno akɔdaa no ɔno wase no ɔbɛtoo ɔbɛtoo asase no saa mmerɛ ne yɛwuyɛ kura dada mu wontumi mfa nkyɛ me koraa mempɛ mpo wɔmfa ma han no wɔmfa nhwɛ ne ma ne school di abusua ne ni problem dabi wɔn mu ntumi nkasa deɛ menim ano Marcos ɛdan no mpo no ntumi nhwɛ nkwalaa no Marcos yɛaka ne nyinaa no deɛ yɛbɛka montwa mie yɛmfa ne ɛdan no ntumi nhwɛ nkwalaa no ɛyi papa mpakyɛw momagye adwa no 15 years ni a wɔhan mede ma no 15 million 6 years ni ɛtumi yɛ dɛn bɛmɛ na mohwɛ yɛ kakra yɛwia yɛbrɛ na yɛbrɛ deɛ wɔde ebia yɛ atɔ yɛntwɛ mo fam ana yɛntwɛ mo hɛya medo ase medo ase nti yɛwia yɛbɛsi atoa so kra ansa medo ase yɛasan ayɛ nhwehwɛ medo ase paa nyame nhyira enti yɛakoma 87.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie no ɛsoa no wɔso egu a mutie na ayere sɛ bɛnta mesra wo ada grofine ne deɛ yɛka ma ɛno nti bɔmmɔdeɛ no pɛ binom na ɛyi mema Vic ɛne ne kuru musompem kyɛ sɛ grofine ne deɛ wɔn mu ni wɔn agorɔ koraa ma sɛ yɛ sister baako mese musompem wɔn nso te yɛ no koraa no wɔn nso so wɔ hia bi wɔse wɔ hia grofine ne bi ɛno ti kɔde kɔtɔ bi wɔnum na ato a wontumi ne die wɔn nsa yɛ titiriti wɔn nan yɛ titiriti wɔda anadwa wontumi nna aduane na esi wɔ wontumi ne di yie emogya no ntumi ne afurisa ne yie nipadua ne mu wokɔ fikyi a wote yɛ mfikyi kurom yɛ wo nyinaa wɔaduro baako pɛ ɛyɛ grofine mogyaduro bɔmmɔdeɛ ne kɔpɛ bio ɛyɛ kama ɛne aduro bi a ɛwɔ aduro mu nnuane nnuro bi a ɛwɔ sɛ wɔn mu ne siesie nipadua no yɛsum ne yɛde agu mu ɛno nti wonya grofine Mr. Eba Kolena Keba Ashton Room Smart Eba Boase Fred Menseba Apidan Pure Leaf Chemical ne eba shop bi amu benya bi ye vans no enenam ɛno nti hyɛ ne nso wote ye nwom no a ɛyɛ bɔmmɔdeɛ no gyina ka no na ɛkɔtɔ bi na nom na ɛbɛboa wo digital herbal clinic ye ne de grofine aba ye de koko ɛna ye grofine ɛno nti bɔmmɔdeɛ na ɛkɔtɔ bi ɛnom Kumasi Ameko roundabout ye Bank of Africa frame 0244 596532 0244 596532 ubenya grofine anom ama wayɛ fine Pastor Julius wa ha sanso ɛna na nakwa wa ha Evangelist Michael Entry condemn wɔno so ɛwɔ ha Pastor Mako mjo so meda se Mako madika ka sɛ aware nya gudi a ɛda a ɛma no taa brɛ mmɔ na ebi aka nkwala no sɛde asante bu bɛsɛ sɛ asonomi no kokwa ya ase a wire wɔ hɔ ne nobaye ne fudi wɔ hɔ de amane na wɔ mahunu na ebi na ato kwabena ne ante magine ka ne sɛ ante akua ene ne kunu Mako sɛ wo hwɛ asɛm nyinaa on de nka me susu sɛ nka on sɛ ɛyɛ school fees asɛm ene nkola hwɛ ena ma ante akua sɛ ababewi de ababewi no na sɛ wo hwɛ sɛ de ade ne te na papa na ye obi a wahwɛ nkwala na bedu secondary school nem say from there no na ehwe no ababa ya problem sort ase enti ehwe no ababa ya problem no dey onhwe no kitwa no dey at the age of 5 years no ano no akwa ne nya 19 years me ka prenko okay so me fan say on uja ye no 15 years ni good enti 15 years ni no as to the reason ntia na onhwe no de Mako e ka se be ko wa bia eno so ya another topic de tipote pa obi ba wo ne ba no was from 5 years if you go to 19 me hwe no de ya ka se ewura ma eno so be another story what kind was the covid remu no oyare
Marco say COVID 2019 yeah. And from 5 years now to now no there and no excuse. And to be an bibi officer bibi or for bad we dey excuse yeah. The man go dem best make answer ni nyina mu no akwana wie awura university kwabena we university say papa no hwe no say papa no enhwe no Marco ade a me hunu wa ha nie kwabena ofra ni gina fon no so no wa admit say ampa edubire bi ni papa yare wa admit say eduba bi ni papa adwuma aseye enti hwa ne papa hwene ni nyina no say ne papa no agina san anasa sa bra wo de yare no ene bra na adwuma de say no ntimi hwe na fine but nka me person ka kwabena nkansem bi me hunu say at least wa appreciate papa no so for obi anso papa no so say wa wo ba ene bi na ye ka Father's Day ni ade obi anso papa no so say wa hwene ba anasa wa wo no person ma benya ba bia gina eno de obi anso no so but me so me hunu say the way kwabena so ne papa kasa na enye fe ensesa sa na esesa akwa ne papa kasa sa utie om koma wo mu di na ebu bi anse da ni kwabena enkasa ya woni ne papa na kasa ne mu ye ke sika no wasem no o admit say sika bi ani wa aba ne nchen se de papa na kana fine ye ba hwe akire ni ya hwe na ye hwe say bia na sika ni mpa wo say wansa ne ama no kokoko ka chen so di adanse say papa no ji sika bi sa na no de be 2 years ni ye of which say sika bi sa to free kokoko ka chen ho ba ya eni na sa abra no wo da so school mu enti say wo say papa na amfa amra no de obi antumi nsa papa no ti na ma ko ye hwe ni say nso e bia na ne number na wo say papa na mfa sika bi atesa amfa ne number no so ebi kura na nya sa na ma no da so yusuo ebi nso no ma number foforo say da ebi afafa number we so fa mame ni nyina atimi si enti ko sisi e be san hwe mu no ye ntimi nsa kwabena ti se ne papa mfa sika na ma no e ntimi nsa papa no ti se papa nso mfa sika na ma no e di sika na ma no mama ko de mesre ne se problem basi ya ankwala ye ntanyina nchen de akoyi kenyina no we mfonyini ni pa o jare ma me achipote ami nso maka se bi kura na ma me kura ko chini kakra because always say my kwali ken mesen ko money papa baso abahanya bateo so from secondary okay university now ko secondary school abana no ko university wo free baby na ko do baby enti kama papa no ko say ampa matime re odi wa ba be secondary school for odi receipt in aba me papa ya de wo he me be do secondary name say free secondary school me ko university no ele ne omamu aye den enti free sa abra no ko ne e bia me ma me na aye den eto am so no obi ohun say ampa wo mo wani aso de papa na ye no ba nkoma akola ni ye di wo fu yesu de bibia di adanse say o jane ma me na chi pote enso jane ma me na chi so a betima ba se ne ma me so won sem bia wo kan kire akora no afa papa no ama akora na nya time ti mesre say akora no mra from ne emfa yie ento yie na say de wo boa na wa fa ma ne ho amon de amoa ena ma me su mesre no dan na ye kan wasem na ye dan ba ko ayire so pa so a entimi hwe nkwala ni nyina enti ko be fa so nkwala no papa no be hwe mo anu na hia enye dan no poten from so ya ne kan me kosi de esi menso no asase so me kosi de esi me kunu asase so sa ne ma no e bi na de problem aba die betufo say ye hwe sa ne ma ni okay akua ya da bia meka mese se awarija ye ba ya enkwala no ena omuhu na mane ewom na enkanka ne se oba ka se aware mi ntumi na megyan metina me baby ne mabo me bra ya na mema ne ya na opese de wo ye bia tenase ne ekwo bia tenase na se wo oba no uteki decision ma wo ho se kim sa ware mi ntumi be ma yi ye nioma bia mi ankasa no ene mabra bomfa etimi ntimi no nware bia mu a na akoda ne asem eda ho na be ma no pese wo kire wo se wo ne umienu na wo ba no enti wo hwe wadane nkoda ne nyina mawo enti wo hwe wo mu nyina kositire nanso eya na meka se bibi sei esi a eye be ma wo ye ja enyankopon de nkola ne bejaawo ena wo buafo ne wo ba no enti wo buafo na ebe so ne oma so ede ama wo enti se awarija ye ba enkola ne gina omu nchen yo enkola no omu si wo mu baabi enkola no omu wo mu baabi mu mienu na mokofa wo mu baaye enti se wo mu nhwemu o se omu bedidi o se omu beyede yo egina mu mienu nyina so se yese mo ka mu hubom se enye enkola ye ba mu a anka menyi ni se na emakua aka abefra papai aka papai susu nko mefra wo na mom mumienu mu ko ye nyina no makofa mma e de afiri ma ye dai aba eno ne problem no enti akwan asesei mumienu nyina mo be sia faso na matoto montoto ya mo be hwe nkwala no egira mumienu nyina so ba ko befra ba ko na mumienu maka mo ho ye dai abom
nanti ase aye dey aye adwuma na mom afutuo kakra me dey mama se wonye sika na wo pese wo ye wade a ana wo pese wo ye wajapade bi a wo so dwene bibia tumisi ya wodi ye wo betumi ya wodi ye sese ye kuate wo so no na ye esi dan be ma nso si wono na esi dan ni nyina so twakoba ye se bra frank ono na esi dan ekuasem na maniska bra frank so se me so me na me ma me nua sika ma ni si ye ni nyina twa ne ho abesi baako enti dan baako no sese hwan na ye mfa ma no hwan pa na sese ye mfa dan no e ma no sese me na me ba betena dan mu na ma han wesi me so me na me ma han me na me de hwe nkwala no be ma so se me de hwe nkwala no oba se me de hwe nkwala no sese ye be ye ne dan eti mu bi enu nyina ye se ba ko nyante ase se me de dan ama oba e bia fa ma han na fa hwe nkwala no ana oba so beti ase se me de dan na ma be man eti wo fa ma han na fa sika ne bra me na me so me fa nka ho madwuma ho na me so me fa hwe nkwala no eti wei senti ase a mamu mi enu ntam a da bia se ya ne besie aba ma mo mane mi enu nyina ba begina ntam na wo mo betete mo papa because obia be wodi obeka enti da bia pressure ebeba be da wo papa so ebeba be da wo maame so enti me sister akua se woji sika no ene ka ho ene obetumi aye adwuma na ene onfa buo emma be ma na woni na jai no na onka nche ne sem ene be ma ye jai de na emom ye be hwa akwala no wuni ahoden sa amre enti me pa acha ma me fa dan ne ma han na me fa nka madwuma ho na me fa nya adwuma se be ya sa amre ya ye operation mi metumi aye de ahwe nkwala no enti me sra wo mo mante ase nya adwuma na wo munyi nkwala no mienu ensi nchen na nya sa ebecha ne ho a aba besi na be ha wo mienu nyina me da se ma ko me da se papa na hye ne so ema me se ene Piwak natural health onum ene de omo de 3p garlic mixture 3p garlic mixture yede aba say ye kan garlic dia na wa wini madwuma garlic eye ede mani padua no enti no uti 3p garlic mixture no wa woni sampa edu papa no nie eno ne bebo so no na 3p garlic mixture no eye 100% garlic extract ene garlic no ankasa ne yeyi mu yesone mu yechi mu ene de aye 3p garlic mixture kono kope binom na ene natural plant juice yadi afra ne yadi aye enu ntimi se we nya kotobeku medru we ye edupa 3p garlic mixture me se mo de yenuanom ya mo all over the world se wo pe edro na wanom esiesie wo eye 3p garlic mixture vitamins wom minerals wom vitamin C just edi enro be na wunya wadrom we bi nim enro ni nyina no ebi ewomo 3p garlic mixture no eye purely organic extract ye fashion fry just say bibia nim edro no ankasa edro ni nie na on se akoma ni betumi aye adwuma aje se mogya no efentinim na pompe na de kwa akoma no na atumi abo na aye na adwuma kama enu nti conditions bia elinke wo blood system ni mu no eno no na 3p garlic mixture no eye ho adwuma yepa na ebisi immune system chese ema wonya de by heart wonum bia enkwamo anu akutia yade no wonum ho yagden pa na fe wo blood pressure no so no abomode na a manage no high blood pressure wo ko fichire wote ya menstrual pains na wo sugar no so no ebema no aba level a eye kama afa wo nsa wonan eye utitriti eno so nom 3p garlic mixture wo so dodo numbi ebema so what you shape no afa enwodua yade stroke hadwen num 3p garlic mixture asthma krade ene wono mu a enni bosome miensa na asthma ni na ekọ wodwo so ntentem wodwo so wote ya no afi wo se de wo ka homa mu soro wafu na ye doadoa se no boa da asan ana stress eye 3p garlic mixture kwerekoto bi enom dani herbal misty herbal kwalana kebal apidank ene angelos ubenya bi eho Piwak natural ya wanum ade 3p garlic mixture aba ewo 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 0201 000021 sawo to 3p garlic mixture shase bottle no a glass bottle na fe nitino ni mu anono red with red cover na afe ya red garlic ewo bottle no eho one ma
Oh yeah there. Crystal don't me man for so wife. Sana no mo ka. Aha, enu aba Francis. Enu aba ma Francis na afi Jamira. Jamira na Francis. Omo ebo ho kumase ya. Omo hwe live me chia won pa. Na yin sister ama Manson o UK. Ama ready nsra papa so share program in my. This is a better Germany na afi ohima Esther so UK. Munyina nyamanyam kase osofu kuma Church of God so for page number 2. Ono so otie ena de wonne ne yere tewo den papa. Nti papa ya chia wate nyame nsra pa. Ma we are so ebe aye me de we ase pa ne sempanyimfo se de obegu ono eno na abetwa ebe ye bunu we ase nyina no na me de pa seni abrabo no bebo no saa ne bebo mama wo ebe si yi ama wonim ensi yi enso wonim sento ne kan o se nipa de chi na hwe de owidie mu ye wa obewu a ohuru tu de yale we de mbeko wo obi timi ka se yade we de no na beku me ampa je se de owidie mu ye wo kire se yade ne beku enti ye keka no panyimfo se bia tete abetia ye cha no wan hwe ye no anye wo de na adwe se abetia ma ye ntem ya bebo ye ntem wie ene ya bebobo kurukuru wa de atum banku ye tetime ye timi tete na ya sa bebobo na ya abetia ye ntem chekere enti ye tete no ano se wo we na mieru de de atum ne so aka ne ntem na wo de obenya no sa na wi asete hwe bema maka se mu prebebre se eba ne se bema wa wo ba akyinye ba wo ba hwe ho a eje se won hwe no yes no won hwe no mama akyi bibie no abaka de mama se wa wo ba wo hwe wo ba na akyinya ba ho wa wo ba wo hwe bantokwa ba ho wa wo ba wo hwe ba na hwe de se de wo ba si ni wo kasa look at the way wo ba and wo struggle wo afidie yi so akola etumanya kokoduro girafo yi so more than 30 minutes wo to mane no wo to mane Utumane no no to mane mama die pa na edi se wo hwe ba no se de se so hwe no well akwana de dance say secondary from way to secondary school excellent one come on dia ba dey si won kwa so obeka say university dey na han so obeka say university so na wo hwe no dey na si kwai eno kura ye ba ko untume nsesa no baby da won fan to ebe frato opanyin no woman akura ya benunu no me be mu ma se de push akura ya different angles mama ye wo gina no gina papa no so send this sika no 20,000 bok afa later no wo se wan send abom koko krachen so se de obe mu o de vim ba ye no afa ba no se ya be kokko hwe ba bia sentence e ko send no afa no so no oyi bi firim akura ketua ompanyimfo nkokkurafo mienu mu gira daka mu ne akura ketua de ahie ni afere mu tete samochi mama adanse bei na eni ho se wo hwe wo ba wo ko school matue ni school fees admission dan ya wokodam eni ade anabi kura me boa me yire ne ya hwe akwala no me yire ni say bye me so ni say bye yes mention specific amount wotua since akura ko school level 300 untimi mo sika de se matue bia sika box say afa mama de na wo kan ehine fa poti na ugina ya wotue sika na makwabra oh ebia me Akoma FM ena ne ye wo oh me dance ni kura ne maako mi pato mi tua no na wo me fie me dance ni nipa asomasi me tua sika sei ne ma no se de na wo kan wo benya asem bi ah sika makwala no wotimi agina kasa wo maako na kasa kina kura enso gina fon yeso se koko krache ne timi kan say me friend no kura me kasa me baby mpo kura ko so wa kire bibi me kire sam pa me friend this kama e ma kura ne kan say nipa ne do so e bia no de Ghana bi kura ne wo ho and evidence na bi no e dia dance se woni akwala nya sa nkomodie no ade na papa wontimi nya biribi e kire se akwala no woni ne wo sikama na die na be man to ko esi wo ne wo be sikama so abusuafo mu tie ye ewiase nyinara mama mu tie bema wo hwe wo ba responsible man ewutue sika daily wo hwe wo ba na setena na didie ne nom ni nane ne sorry de ne beba ne sentokwa besi woni sika ho enti abufu aba ne ntokwa aba na akinyi aba na ntiase ni wa na edi adanse se de sese wo ye no wanya dai wanya wo ye kra ma wanya ni yie enti mesre papa no wo hunu de obeya fa ho hwe dan no ebusuansa aseso dansi ma ede ntokwa ba bebia enye but na me kan say bira ma me ni si dan papa no oni ho papa no so na si ye enu no enti ebusua sa aseso dan enti ma me wura ebi bi kura nim da chi asem ebi kura ware gye yetimi den eba ebi kura wo timi den eba ti mesere
ebeya ka ye nua ye mpa krokro wa biniam ye nsi da na nyadai ensi so da acha semunti mutimi atana se akosi da esebusuam ama afi akofa nsem we nyina de aba ma na me de make kan tententete nyina sa da na ye sese abusuan sa so kenya problem na problem ni say ye de nchi sika de ahwakwala no yes eno papa so che say oba no we disrespecting because wa mana nhunu de ekoso enu na kofa nsem nyina aba se ba ne se papa no ka kire no ana ma me so ye mfa ma hai ena ejitu mu a enka bibia ni oba ma onim de ma oba na ife kire ye sa na ma nyina ne se up to now akra no em say ko be Ukraine no akra ne nkasa da wonim akra no kra ne panin ne yeka no wasem o panin no but ketwa no de enu de ye no sesi mama na me be ka sesi de kwabna kra to nchen a yes I wakola foforo wo no de not 19 years wonim akra na kira kwai wo be do defend wo ma na yeye wo be de wo defend wo ho ma na yeye wo panin why I say ABCD abede eke hige rusete wu ananya no me pe why dey na why woman no dey na why woman no ABCD EFGH IJKL MNOP QRST UVWXY na kaka ba ko pe na ye Z wo say why home wow eni ninti no we ne ba no o to no do aka last but one aka no ware okosku ankware enkware din no we ba bia wo say why aka amafo eni bi ni di ni si ni mu ni ada prekwa why opanyini why me say mabua wo fo hwe wo beyi mama emu na me kam de twa to ma ye ka so bi hwe ne ba hwe ma enye ba hwe ne se usika da hokofa nyeno ne ba hwe emu amafo mother Father's Day amafo radio bebe na me call so hwe abahye mama sunsum e kata kwada so ma ebiem se wo feed akra no by knowledge and wisdom wo train no in leadership what they say wo kire ne kasa wo di nyamasom tete no wo kire ne de wo so ye wa abrabom ahosiesie kasapa edidi akra mama ye kire akra bu jalo so ni di chap obese no inte didie na wo ja wo ba ana wo ja oba na okota ba bi na wo de ane se o mi diska koto do so mu nkwaje e ya ba hwe ye kaso bi hwe ba enye sika yie ne mu sa akra na da kukum na wo kire ne de se so ye dai oye mum ye hwe no nso mema ye hwe sa de no nso opanyini ompa bibi nka ne akra ne nkasa ma encha akra ba wie school enche obe ni petitire organa ha o ma ne nka se mehunu yanka sabre no na kachi media me na so na me oba no de me ni case because ye do Father's Day ntina magina me so ene be na kasa no onsua de na ene chana difference ye dey ewum na me sure Oliver Syria mix de no kwasem say de ye pa enu ntime sra wada we de anya se ye keke ye se de koto bi na wan kasa so di ho dance ye Kema Line Company Limited na de Oliver Syria mix aba Tom Brown entu betumi dia na pa ene ya wi anwumre kra na obetumi di na afa wada wo nagusia no wada wo de milk guma betumi adi wan fa milk enu te se de milk wo mu she se Oliver Syria mix de onua wa kasa kotobi ne di ho dance na ma me ni ho dance emfa ema ne bo no so ewo form se de beso obi sika besimi asoso bi ntino e na de de ne ye papa say no ya ma ne bo no akofom sa enu tie Oliver Tom Brown Oliver Wine mix Oliver Millet mix Oliver special mix ene wo Oliver mix ankasa tutumika manamoto ne kope Oliver Syria mix enu no bi e wo se waduanim na wodi e wotumi anya hoden aba ho ban ama ho aye den abefo nyina atimi di bi eba ho ban free yade ahodo nyina ho no ni nyina no yesum ene yade agu Oliver Syria mix emo enu nti kwana kwaje odie for Kema Line Company Limited it was 0507 169417 0507 and 0243 519495 0243 519495 God bless. Hey, God bless Eba Complex.
Dr. God bless e na ekasa kire wi nyame wa hire wa wie esansa wo yade ni nyina kɔ ukɔ God bless e ba complex nti Dr. God bless onwene no mukwa ane wakasa na onimdiye waka enu ntire bia ekuro ye atu wo no ma kuro diabetes kuro ya wo kuchese wo di enure kɔ hene ba ye ensuohie kɔ hene ba hene nyina ehuru de emutu ntutuo ni nyina wo di emia so na enso so ahunu se enko kɔ God bless e ba complex Dr. God bless obemia manakɔ bekwe ni di fata no ane fata na kɔ no enu nti waso ahwe wanya anu yie wo kɔ hunu no a ekuro no ebewu one time quick enu nti kwai na bia bema no aye ketewa bi dodo wo pese wonya bema ewa na emu bai na tere na ye atumi achim low sperm count Mr. Wada wo bebu agum na so be wo balalai ana wo bema no kodwotro ewu Mr. Wada eye haram kwa God bless Herbal Complex ene asthma wo some asthma yade ni na away wo so dodo Dr. God bless be mu odro ebe benefit no wani so na ahwade wo hunu ne yie aye wisi etwa yade ni gwase yade ba ko epilepsy ebeko etwo henia Mr. Wada enkomu enkobosa shosnem ekwa na ayia fanchen wunya Dr. God bless obehwa ana hu tutuo eye kaka hunamani sansa wabre unya massage na body nurse sisu ye stroke type ben pa ene hene fa na odi akwa stroke no so wonko eye kompo hepatitis B dio si woni adro no sini hu white anampokra so oba wonya infection wakoso akumanum ama sese ne magensem ukura pamo be ma bi obeba hu bia wo ba wonsan emabiem eye so fia bayifo me se Wada white ene yade bia ba akoso akumanum no kwai na God bless entutu ase enfa emana fa giade wo pa wo kofa forms keke wo God bless wo forms na akofa no eche wo ba no akofa no eye yade asabra ya eche nkura mfiti ase ya wo wonum no God bless oh God bless wo de yese wo do yade ne beba woni afabra na apese kun de ne fatena fie ye wo askwa ye ne Presbyterian Church no ene din hwene mu enkane health insurance edan mu nkrai dan so man ye butu ofre Dr. God bless wo 0243 641 860 0243 641 860 and 0277 744 434 0277 744 434 juwada ko se memene da ye bo ya ye adwuma ye twa ye ho aba ye ba ye be kwa homa ne so ne ya frefo akwatwetwe nkomo Amanfui Maria Dra ye bo hu dawro anytime Herbal Mixture ana me so mfane ko hospital oso ma mesko so meboa akwa bi anyam so lo so me nyare o de ko hospital na on be hu sa akwa ne yare na wonya na se me twa ntwa na me ka no kwenti won je mfane ko hospital o de ne ko ne ehwe ni wi a on mfane mbre me wo ho on fra me na me meje no enti me ko no sa akwa na me hu ni biem enti me nko me ku for de kra ba me hu ni biem wonya sho so na wo twa Kofi Asante abepa me twa na be Kofi Asante na twa na be o me twa na be enti na dru ba bi na wo nu so de sika na ba me twa na be na wan kasa ye adwuma be me pa cho hisi ade me ton shower gel sesi anata ma hia no no tama me hia na me ton pabo but me banwe ni me jae momo modi ana mo fra Kofi Asante ma me na ya hwehwe kobo de hu se nsama ye nua ba yi wudi no na ye frema no ye nua ba asema ye nua ba frema ka no enokra no ewo mu ne say aye Facebook live enti no wo hwe ya na jesa wo bomodi a na wo do comment na ba no wa share na ugusu share na mom no King Steve no say Chrome TV Onua TV jumadi e twa wo egu live sanso na information centers a wo do so egusu e wo pa enti ye hwe ebra wo di akra no kwai na akra na nya enfia na saboso me sen pachona akra no wen wo relax pachona akra no won wanya wan yi a no anya fe no atwa no fo me pacho me de ko ma ne no che de ntwa no fo no atwa no fo nti wo de ne ko ye no ya wo jan ho no edi sai enya sai ansa na wo sai ade chi ye na me ko ho ade chi na me ko wo ko wa nyumre kra nko hwe se wo na ko hospital no ko me otimi ba gidi ne ko de ne ko adwuma ne ade nti akwa na kasa me wo na no fo de ye won hye da mpe etimi ye se ne o so eche ode ne be ko to ne akwa ne dai me ho mintimi na ho bi to na akwa ne de che na me ko na me se wo di na kwa abade ne fa ne mame wo sa akwa na woni ne nchen wo na akwa ne mi hu ne biem wasu anu wasu hu ne biem pa chaw enti wo kwai na akwa no so eni fie ho oni fie obi ani ono kwa na wo fie enti no wasu wo di akwa ne kwai o se mi hu ne biem eti eche da mete se na ko ma ne sister ni sister to me ne be ote o di akwa na kwa koma ne sister wo di me pa chaw esamu nya hu ya se de be ya ye be hunu
Kofi Asante kro ya ka na asem no me pa cha mo se ni mfoni ni wo na mo de beto so obi hu na me pa cha mo nya ni picture no obi hu no obe che ni se Kofi me hu mfoni wa ha o anase me hu wo se ntime se o bomodia na che se ono so ani aba no so enu nti pa cha wo se wa ye adwuma wa hene fa oya o mazi fo ni ba bia mu obi apa cha wo hwe ayi akoma mu nsam akoma no ye de Kofi Asante picture ne ye de to so saba ye a wo hwe no a wonim ne different life friend ka che say ye friend no enu nti wo momodia na Kofi Asante ne na fofo bi din de say bobo ne na fofo bi a wonim wo mo din ye hunu ni nua ba ko minim ni na fofo me che de ni na fofo di ba ni nua na minim so ye fe na esien ni nua no ni nua wo se ye fe ni nua say esien na baby o ye adwuma no anka support ye baby o adwuma de wo beneza mo chi wo ho no ye adwuma no me ho no ye adwuma no e di adwuma pote oye repair cars no ye repair cars oye fitani o mo ye cars ye bia me pa cho wo na wo ba no ba na be ma pa cho be ma enti be busu me sani me pa cho be 8 months na manante ho a mfane ma busumi nwotwe wani hunu oba ne da wonya bibia so ene ne nkasa fon bia ne nkasa wo so dabi wakodwa atoa akone maame wapani pa omako akọ pa che waka bia oso mfane ma ikufa de kora be pa cho mfane mame enti na wususu se ama Kofi Asante me pa cho minim ifrema mani abre me pa cho minim me pa cho edie na wususu se ama Kofi Asante agi akoda na free wonsam wose me fa ne mrew ekufu adokora ba no me pa ne so no wa ha no aka minim woni ne tie no na wo ye me masem me pa cho debi woni ne tie na wo ye me masem me pa cho debi wanye bibia ma no ma nye bibia ma na anhye Kofi Asante me pa minim bi so no wa ha no aka 87.9 etie fo ye gusu aya ye frɛ Kofi Asante na ye ne no atwetwe enkomo papa Kofi Asante come remove your obi see network ye study what network no me hunu say ye study na Kofi phone no mon fan to so ma me I know the father he come from obi asa mentumi anka ntwaso menka yes Kofi Asante papa no wo free muanda kuro kwate muana ya se ho no wo free ho Kofi Asante o mukro mo ne hene me pa che Kofi Asante da mu krom de wo office kwano so wo eva of office kwano so wo no ma describe no chere said your city be ba cho ye tuntum ni mu odu onwa bebre o ye tuntum ni mu odu me pa cho ye tuntum ni mu odu o ye tuntum ni mu odu pa ni mu odu kakwa ni mu odu Kofi on fan mo de on fan na mo fan to mame mo fresh sia na mo fan to mame Kofi Asante mo fa Kofi number okay ni phone no Kofi Asante a wo papa wo mame di December biem Auntie B oya so for mame wo ni so so for mame e wa sorry ban me pa che won ti asori ba o kanya mesem okay enti na ne papa de wa frim pacha na ni nua ba e fa ni Jackie me Kofi bomodia nefa na ye nua ba frema odi asem bi sie yen okay ye kwa man so The Airtel Tigo number you are calling is not answering. To send an Insta voice message at regular call chat Kofi Asante number no and yegusu ada ye friend no Kofi baby I will be afa and remove your mouth because some me hwe
Tifo kwedi nkomo na emom no amuzu eba clinic Dr. Amuzu na ekasa kye wa wiye yi ne wo ka nyina ne se hwe so ye bema na so bema wu no kosem eya haram ane ye sakra dia ato wo ba be na abenya no enu ti bi se wo da bema wo ankasa wo hwe ho na wo bema no mo adwuma ye wo ye 2 minutes man 3 minutes man wo bema na eye ketwa bi asabie so sabie nya dobre mu abehunu se bema ne bema eye yi a se de wo se gya bemu ne si ya pafo no de no isa behunu emma wo ba no metra hwe no mo kwase untu din ansan wo tutu mirika ko wo ankasa access your bema na assessment you say ayimrachi bema ya so rigina so anasa da wo because anye bia bema de ho ye adwuma ayimrachi bia wo se so rigina so epeje ne mu boni trin ko kakra eno no behunu se bema na ye adwuma so condemn na hwe manim ye oh yeah wo na hwe sa de ne so anasa se minim se me za mama yi na ana mu yi pie sa no mo fam pepe sa me friend anya de tie na me ka no wo sa se wo be za kora bia so na pa no bo so ko hwe papa ni sa da ye eduti o kwani behwa mo mani unu sa papa gina so because akora no wonu so nyini na nyina so sa ne be ka kire ko bi za te papa de ni na o ka say we si we ya ma me dia nti yiwani eduti ko ni sisi ya de ni kamu kwadu ya muzu aba grene ke Dr. Muzu Sabra na wo pedro pa de muzu garlic bitters ene mo ja be de frisa ni pedro mo na muzu ke aba bitters no so de wo ya fru ya pa sa fru no bi na muzu pia ba Mr. ne so wonam ya etuase de na muzu aba Mr. de ne malaria be ko be gua ne namro mumrika tafo club 600 Dr. Muzu aba clinic ye wo enkran Christian Village any Puma filling station hwani mo sunyane area 3 mana otu dan mo Tachima Zongo Chinese House Stokranse Esipon Sports Stadium Junction yebutuo Fred Doctor e was 0247 776743 0247 776743 Dr. Muzu aba clinic na wo se mawuji hia chalo ene na sade ne bomadia na kwai eye time herbal center TIME time ye de brato yade ne so anu ti wapite tate kwa na wuntumi ni di me so batimi atiti bia di atimi atiti bia ria I just want to know time herbal no ebe sanso ene bia se time no se malaria ne ba se ya na wonu wato wuntumi ni di na fe wutumi so honam dwani na yo ya enu ti wonu time herbal sa no na malaria na kwa sa yade we nyina hera basa enya de abehunu bia mukra na kenje herbal capsules so de se won pese yade ne kra bebe ne padua mu a adaworo mapoma somu na fa nsuo bona ne nompi na abehunu se yade ne pokra emma na akwa akofo how dia bro kenje herbal nre ubenya biato ewo muro Abidjan house atonso na akwa junction colonel cable daniel ba misi ba pfa help me ozone scammers upidang ubenya nre biato afa chemical herbal shop bowramu na kwaje wo time herbal and kenje herbal capsules na ebi fresh 0244 417 669 0244 417 669 eye give us certificate back eneke wo yo gudini ba na gudini be ma wo no mpamu abu wo sinamu abu wo nsamu abu spinal cord en wa to chima na me se wo da wo hunu dia wonye se wa campaign give us certificate back eneke se ya ji ade no mo apomden enu ti ne afre give us no enu ti bomode na bra wo nan won sa ya na ye tititi eya no wa ye mre e wo fa wadwedwe wo fa enu munka eti ya de malaria sisi ya de e wa typhoid when you give us physio dietary counseling ya mama scan lab ni nyina ye ho adwuma medical herbalist ho therapist ho said ya etie bia ne ye ba mu ofutuafo pom di wonsem mu adwa da kwesi meme da ye ne give us certificate back clinic ye adwuma kuma so no kwada so ye ben Christian Service University College fresh 0243 038482 0243 038482 and 0200 771202 0200 771202 Yafo afrefo din kan hello good afternoon 03224 98035 03224 98036 03224 98037 hello good afternoon Miniaba me just Miniaba of a quarter in my soul I was Santama Ponkufiasi no taku of a quarter Oba Santama Ponkufiasi no taku Miniaba the Bia Timwa would be a team with the Yaboma Basso edit media mudi maybe a man and make a big catch them all. Yes, every year, you be a janum da. It's me, your bema, Miss piano.
Womra na ye sibie wo bia na me mame bini abatie gemu. Womra no ni kana bibia to gina bidi so ba kanto buatie ne abotire be ye adwuma me da bi ni aba. Nyame onshrow. Hello. Hello. We didn't baby free. What you can say to have been here some Jew. Maa Akos, my young you didn't some something in November. Saturday, no, if you talk about the abandon the travel and go on Islam. Maa Akos, no commerce. I was there. I call on the Casamono. No, cry, yes, some compressor of the radio. Ya pass some other radio. And you said, but radio, son, who credit. Yes. One in Guasiaba. Them super set. I'm not going to be at Aqualan, the man of no side, didn't say yes, sir. Yes, sir. I'm guys and about president. Let's mark with Uncle Bunchau. Onshrow on so many Abema. Hello. Hello. We didn't baby free. Maa Akos, good afternoon. Afternoon, Yanko. But I shall be in a cookie. Yanko. Maa Akos, I'm not quite a question and talking. Uber and money, Uber kiss when ye. That's a woman to watch and of him. Now, maybe I know could be a mother to. Let me see if someone come up. That's it. Yami onshrow, pa. Hello. Hello. We didn't baby free. But I thought it's a problem. Me bacho yet you. But Papa na so di mi ya. So we my minute na ko 15 years you. Na nkwala no mo dwen se o mo kwa hwe mo papa we kura se. Ke papa ndi obeti. Ko da so ni me si ni chiko. Mo to sa ma na aka bibi ato nkwala no ho tirim. Nti na nkwala ntum ko bo ho ma wo papa no wo kura so. E da kura na che se o friend papa na o se ni papa yare. Mo hu nyanse se Papa wo yare no me ba be show me bo show apom de eche on the one view ho ba sika ne de we mu yan sare san papa le papa me je sika me di ku school na je esa papa no di ye mi ya ti de wo ma ne ne man do mo ye no mo hwe ne ye papa di ne ye me so ka se mo ni bia o do on hwe nkra no fine ya so ba cha bo wo nkra na we de wo hwe wo ba so so mo so nkra so mo twe ba mo papa na wo papa mo hwe no papa na apom de eche Nusuko, Name Didi, or your cuckoo. Oh, the Papa Kanaka Bressa, Kato Banyano, or the Abramo. Papa continue me. You won't get a chunk Colano, so someone came down, Papa. Okay, Papa Yakuma to him. Hello. Mama, Akos, Papa, Mini Abema, Papa, B. Maa Akos, you first photo for her. Papa, Mini Abema, Papa, B. I just said, I don't drink Papa condemn. So for Maa Akos, Papa condemns the food about it. Matter. I mean, the comments and so for you for you. Maa Akos, maybe I'm cutting a memory. My memory, I'm fine so much to the previous and the movie. My family factory in English. The name of the English. But wow, what party? Because you said, Berman. That you will find a bunch of back to send me to Nick and Blue. That may be a teacher from Yakusia or Sarah. This opera to send a young Hanway. So, I'll come back what you're solo. Oh, no, I would do them up on corner of Banako. You're going to be oh, call the boss and I'm beginning a bad in Syria. A band to have a message. And then I know you. A better crowd, a better man, and some mobile. You must have I want to take on. Okay, no Hannibal. It does my letters in the Euro, Maxwell. Yame onshrow ye pa. Hello. Hello. Would any baby a free? The permit. And that's my patch on me, Uncle. Why? If I don't, Papa, and yet wait, and then look at that, and then look at that. So only wait your only but not over 5 years now. 87.9. It is a mistake. What can I? But one if you to me, they give me some minute games. Yes, maybe I'm doing.
Wahoma no emi say twetwe sinti yente won kan ye pa. Hello. Hello. Me pa cha wodi ni ba bia frefre. Me ba cha ye fe me pokuya me ka fa free ka so. Yo, program na mbesa me ba subi. Me pa cha ye tie wo me raba. Me pa cha me fam na ni say. That problem we say no. Ya fa bi mu but ade ba ko ni say. Enkwala no papa no woni nsa ne papa ne yare papa na we na SS nesu woni nsa so yare ampa dia ene ne o sa maame ne akofo ni nya abotre ene maame no nso na ebia na akola no sendis kan de man or papa na sendis kan de makola no maame school ni nyina yakobi do ya za ya maame no ne papa no ma tre enti ebitini abasa sika no wotua de ma akwala no ba ta akwala no nka no kwa nkyere maame no ama maame ni hu asem no mu no kwa sa asem ni fenete nyame nhira enti mu sa akwala ni ye nya sa papa no de ahomtie ka bibi wona koma mu ebeti akwala no nyame onhira wiye papa na hello Global Driving Academy and ye can for one of Ediama one so as a walk baby a wubesua said ye see electrical padia and na e was a walk a driving school ye papa no ma ye drove back kabu bia wo kwemo and ye was me kwhwe one wagu no kwasa mbeti na kenkran na pa wakwhwe one wagu ampa enti dia driver ni pa ne dia wakọ asem fie e wo pa baby pa na fe wakọ driving school ehun se wakọ sua e kwan so ahyansudie wonim ni nyina so yia a Globex Driving Academy. A quo and a nay, a was all cratch for 1 minute day. Na DVL, one syllabus no, and one cassa, and I just say, you know, so near the extra what dear, our driving school, and watching so yet much as a to Quania. When Mr. Dear, a woman, you see, drive a fanny, no, yet ramo, na a school for the assessment, no performance, and dear. Oh, as ni and no. Yen ye juma enu ni ade ba ko a esi ani so yie pa enwumesu mu aka de eni nyina no ebi ho ba bia ye school no so no e wo ye kama wo ye din na modern facilities and e wo Globex Driving Academy enu nti bomade a nefa wani e kire ho na wo wie na akotwe so ready a oh eni ye ka kire wo sane 95% assure so be pass DVL for exams no na just what won certain aka wo lances no woni how theory lessons ni nyina ye training na ye do FM ubie the obaye ne de ni sa wo ye e wo kwan so road safety science and na face e bia kwanhye bia na bibia sia defensive driving techniques ni nyina no ye be kire e wo ho road traffic act no ne regulations no ni nyina no ye kire first aid training e wo fire safety ye be kire e wo Globex Driving Academy computer ho nyema nyina base DVL exams no ni nyina so ye kire eno nti e de na wo hia first aid skills training eno no ye kire ho fire safety and emergency response and driving mono yechre insurance claims when ya nkwanhia kwa be fa so be claim insurance and na afein so said you be see actual a year accident report ni nyina no Globex Driving Academy yechre eno nti bomodia na bro bra na obi wo timi yefun so obi wo kwa ho wo timi hwe ne sa sabia so wo pa e dia driving no driving school be na akoye no na just an driving phone no wo pa driving school akoye hunu Globex Driving Academy e ho na wo se wo kro atonsu S-line and ya dino a cream and wine painted building. Not just say you're painting the cream and wine and into sanity friend Globex Driving Academy. I was 0554 646868 0554 646868 and now 03224 96801 03224 and 96801. Hello. Hello. Within the baby free. The patron is free Accra. Mammy, come here with the main shed and maybe. Problem you will be moompa. Me will be papa ya bearmano. Many a man who need that. Me who you are so begging. And intimate from a new number, and I'm in wine. Without you. I'm in your number and I'm in love wine. Oba ye kwaswaniti ya wangu. Me the number betu jana wafa why.
entity kwapim say dwumadie no bekwa wieye nyame enhira. Hello. Manners on Point School of Etiquette in Yakanfu, one of the Yama ya factory hoso. Yaso be ya peso be so where ya rabana where crache won't quite dear me empamo one who's senti and Mr. Wada Yamiya Duma 26 no Manners on Point School of Etiquette in a yachro ya training study betia obe conduct and afe wa comporte ho abrabomu baby abekobia and until your first training no Akoma yama wedding fiam 9 years educose 17 years said ya ubesi didie faka knife odi bedi di obetena se obenantie obesiesie wo ho obe your body apfa obe maintain personal hygiene ni nyina no ye kire wo eno ntime se wada awofo moma emra sa ye train yibi ewo engineering guest house KNUST campus eno no 10:30 am 26 no ebetro mu wadi akwesi 4:30 pm ska obetuama aba amana ba sa training ni bi no 250 Ghana cedis na ne 27 na de mpanimfo ene ye sa training ni ede amamo business etiquette show said the beya besia be still self esteem umu bi mu abonfia na umu so ho abonfia wedding etiquette show they honoring your body show ube maintaining personal hygiene and also your better company for no and engineering guest house KNUST campus 1 p.m. and it was 5 p.m. and penny for year 27th and crowd year 26 penny won't na woba utia 300 wunu kunu weyire 380 Ghana cedis na upa se privately yabani yebechro said ye won so yebesi atete wo wonku ano and also ubetumi afrayen e was 0500 777 775 0500 777 775. Hello. Alaska Star Enterprise. Alaska Pastor Kabibi fa ho kakra ma me. Marco wallpaper original Ghana's #1 wallpaper power the aba adwama so. In fact akwafa bi afri amano ne abroche UK ne other places e the aba so de num nyina color bi a opa bi size bi a opa bi asofo use bi the omo aso dem yie condemn kra na no akwaje bi a odi sese na so dem enti office bi a wo ye parliamentarian office ho fa bi ye ho wo ye osofo office fa bi ye ho wo ye bank fa bi ye office ahodo biara Alaska Star Enterprise omudwumadie no eye wallpapers no eno na yede offices ni nyina amana fe sese ye mpenti eye wallpapers na wallpaper no so de ene wanyi so de ye papa obetwa ne ho eno tiram se ko Alaska Star Enterprise na kwaje original wallpapers no free ho afebo na de tie ne tie colors ne girejirem ene design no so ejiremu na obenu Alaska Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza wadum wholesale ye be ma retail ye be ma fresh 055-411-4878 055-411-4878 Kwadam Savior Foods aduane papa o dim no asem mumma ena saye adura wode nuane ahyem ma na udi a na esiesie ni pedua ma kowe ni bebu wan yemutim ayemutim yare ewo ya papa obi eni tita yare ya ewo mbi yefu nkeka ni nyina afra na etimi yi saade ni firi ho na esiesie ni pedua ni ye pa o enti onse obi ho aduro num ye ne ya ba we de nya aduro na wonu mu aduane na wudie na wudie no ne nuro na ewo mu no na eden na esa eje omodwuma na esa yare nyina nti Savior Food de ezeso obia enye bi ebo nipa bia enti obi anhwe kira kwan no kwasam say abua nipa bia enti hwehwe bia kira kwan sisi a Savior Foods aduane womu aduane a edro womu wudi amen na san asiesie o etutu yadewa ahodo de afri nipa duane mu deku de odi Savior Foods abra bia no wutum sampa ne ho den ne ho gyinagyina ne ho so wankasa me yade me haye me ya dabi enu tutumrika ne koto Savior Foods sebe ya wo bi fa fraframu nkoframu na wo nkokasa me di Savior Foods no kra no yade ye omokeka ye me di ye amwa minti ena Dr. Savior say onu pe ena beto na duane enu ni na aduro enu nti kwai fra 0577 201 495 0577 201 495 and 055 57 89698 055 5789
698 na IBM NJ papa obedi one dance ya kakra kyerɛ me we school back ko eteten sem trofo person o newscaster o ye radio adwuma said say sports presenter fan ba bia DJ yin ba bia school a omo etete nipa amomo ye say adwuma no HND communication 3 years papa no awie HND journalism 3 years no awie HND radio and TV broadcasting 3 years no awie afi omo say remedial classes English math science economics social studies and also o kwa ombema wontete ye kama ma da akotron so hwe afi entry requirements are omo AGM SONN 2A levels no SSCE with aggregate 24 or better obetumi akọ wasi aggregate 36 or better obetumi akọ mature student with O level 28 years or more and also obetumi akọ omo accredited with National Accreditation Board Ghana NAPTES so ebo mu chidom afi okoba bia so a obedunya bi ato afi omo forms no 100 Ghana cedi IBM NJ for a form eno no enu nti bomodi ene tutumi kama na ma so na ko ho na won so ukosua wie na wo yesam tradwuma no a yetumi nsa so mesi na so benti ya wo kasai wonim ye wo ka interview na wo ya yese a wo yade se news na wo ka na wo yade enyu na wo ba wo yade ni yetumi nsa wo ko IBM NJ ama from ye be ama from hospital Barricasson Road and uko wa benya bi ato sanso ane campus no crow from ye be sika FM na se NPP regional office se wanya kokwante pon so na wa na wo be IBM NJ for 0542 170 510 0542 170 510 nemo mesrew adena wo yoba na wote ho na jese abusua be ma na abusua dia wo ye de twa wo mpoasa amara ho wabrabom Roma Fertility and Specialist Hospital wo ye be ma na se wo nwo krawa ana wo ba na ususu sa wo nwo a wo de bomode aneko Roma Fertility and Specialist Hospital wo ho die yenim oba boni ene yenim be ma krawa enu ti bomode aneko na se de tie bia no wo ware mfiedu yesa na se awo na ma ya memu ni da so kwa obenya wo se de tie bia yade aka so hyehyɛ be ma ho hyehyɛ oba ho ne nyina no ebekwa na Roma Fertility and Specialist Hospital ye wasu ebo IPT Junction ye ben asuewo fitting shop no for 0204 227 858 0204 227 858 Roma Fertility and Specialist Hospital was ye de ye hwe kwan na emom nyame na bokwan Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eso no so egu amotie happy birthday enkoma Matic wo France Matic happy birthday enkoma nyini na benya mfinhia wo ha ene ekire meden ade Maa Akos na se ene onso wo ha wo amane se de ye maame ne ye papa ya betra ha ni ye hwehwe wonum nsem ye nwie yo ye kohwehwem ni ade no kore no aba wo bia awade mu wukuno wo yire wo ba wakwawade ama be ma no fa waba no ma wo di asem bi wo ha na akọ osofo bi ho wo kwa osofo ne se agye se me ne wada nyame aka kyerem se me ne wo na ansana ama woni na koda wo papa ne wada wo bibi ne wada ama sunsunsan so sa wo ha wo nyina no fa bedan Akoma mu nsam dwumadie ne yebehwe ne yedi ho dwuma finchim ede ama wukunu wo yire hawa fra 0246 824549 0246 824549 and now 0246 903987 0246 903987 bo wo fie wasafo dwumadie wo fa ne line tibi nua wotie me wankraye number yi obetumi afa na chese onso de wasem no aba yakọ ma but our Galaxy Mix recording studio manager 1 on the recording anyway my santase nyame enshano pa nana akwasi me fashion designer on me nana junior condemn ma Doris me chem nyina abena se wa UK oboaye papa shila o share my assembly member page number 2 honorable Alex Donko erani shira gaso filling station kranza me be ne dem den one dey top true kwano so dey mu nyina mo fa wa na che say breakfast no dey checkwa dey anu afa ho Labien hotel so bie mu ne enye asem keto Labien hotel papa o page number 2 bacho mama Estofori one Rebecca Bedu fire word ministry musimo tie erade enshira mopa yedamase Pastor Julius yako Mako mecha I&D boutique opatase ono so ehye bi ma eboa yen sanso na ma leader so ahonjo oton puppet ho sanso na opele was antase Robert Fonson so ewo edum a otie na my sister Agnes Osu ansan wo Italy ohema Esther UK mecha omunyanya
nyame show nyame ensha papa DJ Ike say Chrome TV o say Chrome TV DJ Ike nyame ensha o de aba so what hon den say Chrome ene na omo ti hu bi Samuel Asamoah ono so ti mu bi seke ene Abigail wo so tena ho ya wo mu eti adwumadie police ni Gloria ono so etie bi Sarah ene ne mama Gloria e wo pankro no school nachi wo so etie bi Betmat Salon Sokoban Sister Vivian were London. Sister Vivian were London, and one so why are there? And one year shall see any area. Marco, taxi driver or them ban was a friend in your meche. Okay. But no, Kobe been a Mejera or them by and I guess until be a mood to walk around and would do her. Yamisha, Yamecha, baby, on be a woman and be a Yamisha or more. Now say about Facebook on Swa, not make more one more or more share your neck a cra. Me pacho me wa fidie so menya kasa nwienti moma menwie yewia na yedi enkomo Arita Bones nyame nhira Evelyn Usansa nyame nhira papa se abrebia no moje bre na mo hwe Abna Jane King Ranch Bright Ajay nyame nhira mpasa me na entumi enko nti mi hunu bebre hega bema hega nyame onhira na me pacho me ankasa me number 0245 301462 0245 301462 se ofremia ubenyame nabin doc ose afen waba sister why you late ochna brantam no ochna de yade ba ne chenkurei echenkurei mesro echna bomodia ne brantam na emom no se wunya me producers ya 0246 824549 0246824549 and 0246903987 0246903987 ora no manye mpatashe shoemaker watchwebi na nanom choba the junction wonum so etiebie yem producers social media phone nyina nyame enhamo ene enso na 20 ya na ha network ne pa na enso so waye dan ye bebia na pampem ama na ye adwuma sabe be ya mo so mu betimi etiebie nti enso no ha ye network no but momodea modea momra mo baso ebegina nyame enhamo ochna makasa de ade ba ne chenkure ya besan ehia meden ade Maa Akos madam asiama moniti ya adesh